o le palota o lo manei. E le ai se ai inga whaare tū la fono. O ai se nu mela o tangata palota e te tau na le sitala. E whaatino ai se whainga palota. Le awauri le stofi le nei vai asa ua fuafua e au mai ei se wha ai unga. Ale wha amasinonga maua runga i le talo sanga le komisina o le ofisa o le komisi o whainga palota. E lima pati wha upu whai ua wha mautu le sitalatu i le ofisa o le komisi o whainga palota. Ma ua iei le tele tanunga o le atau vasu i wha atutu o ia vanga wha upu whai. I le palota tele o lo ta pena iei le tātu o tino. O ia pati ua au fiei le vanga e puipuia ia te tau tangata. O le pati wha upu whai o le wha atua i le atua Samoa o Tasi. O le Samoa National Development Party po le SNDP, Democratic Republic Party, ma le party fou o le Samoa o Poto, o le Samoa Uniting Party. O whailo mai le komisino whai ngā palota i nisi o party wha upu whai e lua, o lo wha moe lesi tala i le vai o sa fau. Ma o le wha moe fo i o ia vai ngā wha upu whai, e tau wā o lato sui i le whai ngā palota. O le party wha upu whai o le tautua Samoa, o solo ia le stala, ona o ai inga wha le tū la fono ua le tau sisia. Le stofi le nei Samoa ua wha alawi lo aloa i ai, le vaenga wha upu whai fau o le Samoa Uniting Party, le ua wha amao popo i Eiminster umo le malo tausi, heo fi eima le palemia, ma o le atau vai i la tau i le whai ngā whiwhiri ngā Samoa, o le atau e sa iriei ni sui usufono o le paia inga fau o le tātou palemene. O le tabenanga le komiti o le whalapitonga o whaputunga tupere lumana i manui o tangata po le nupi wha. Ina ia whaatino le tū la fono o pasia whaasino lea. I le insiu o le soifua maloloina moa na tangata whaisao whanga. I se tūlanga e whaamalosia pe compulsory. Ua whaaua upeo na whaatalatala noa i isi pa anga tō tino le nupi wha. Wa whaeloa ai e le pālemia o le malo tausi. O lea tāpenanga o lo te te, iai wha lapitonga o tangata whaingaruenga le malo le Public Service Association, po o le pisa a. Pei tai ua whaalia le pālemia, le fionga fia mena o mi mata afa o se tāpenanga, e mena o mia i pea o na whaatalatala noa. Wa o lea e au mai e nisi o mau e fia whaatu se whana mai e wha o ngare si tātou whale, ia mai si lava tūranga. O mela ia le pulei lātou, o tūlanga o lai e whaunga ina fo i eisi mitanga nui. Ea e pei o lea e fia tuli loa e le kapeneta se i whai mai ni tali. A isi foi vaenga o le maro lea i eia lato me tō tino ia e whamoe moe le fuafuanga lea pe whaunga ina. Ea o te re lopo tau si le fia o lo au mai maro si foi pea e le sui o le whalaputonga tangata whaingaruenga le maru. E whapea o la taula te le langonanguina ia le maulea. Ia oi tu mai o le ae whanga soro ia le vavainga le kapeneta. Ia mai se foi le tu o tangata whaingaruenga le maru o le si vaenga tele lea o le au whaisao o foi le monupi wha. Au te lo le si facilite le ale ave foi le mai foi ni fautuanga mo kapeneta. Awa o le au mai ia le mau papea e compulsory pe famarosi. O le tele lava o isi tapenanga foi fapea. E fai le loto malie voluntary. So le foi lai ave le fa facilite ale kapeneta ia vaenga ese e o no mau mai e foi se tali. Foi le ava pe voluntary pe le mawhai o na ngai oila ia ai pe il tūranga ia o le compulsory ia po se tūranga foi e tala whengai. Foi le i sona whatinoin ai mai se o sui awai o le whalaputo. O stasio mataupu na whasiringi ai le tamai tai pālemia o le malo tausi, o le whaai unga le komiti whaafoe o le pūlenga o tangata tāwhawhao, e wha malo lo le tu mau le pūle po o le officer sili, o le pūlenga o tangata tāwhao mai whafo, le Samoa Tourism Authority. Whaalia le pālemia le i o atu i ate ia se tala le tamai o le mataupu, ai o lo ta oto nei le mtanga aluenga o whaalaputonga tūma oti le malo. Ile taimi nei o lo whanga solo lava i le mataupu i le va o le whanu whatonu o le STA.
ia ma le tatou matagaluega foi lea e vaia ia tatou faalaputuputoga ia le MPE ia ma e ale process auā e fai foʻi o se manatu o le fonofatonu ia au se mau foʻi le tagata faigaluega ia o le talipupu la o laufisili leia leʻi taunuma ia te au se faiuga ia o lo iloa lana i le taimi lenei Le fionga fia mena o mi mataafa o le palemia o le malo tausi, ai o le minsta foʻi o le pulenga o tagata tafao mai fafo. O savalia nei le whamasina, talu mai Februari o le tausaga nei na whaamalo le tumau ai, le tamaʻitaʻi ofisa sili o lea pulenga, le fionga to le afoa pati vaine pētai a te vita. O le mafuanga ua whaailoa o lea whaaiunga o le whaatinoga o nisi o tiuti o le ofisa sili o le whaamariaina. O se tamaʻitaʻi ma se tinā o le tatou ua tunuu tele tausaga o galue i le malo, o le ua siʻi lona aao e tauvā i le palota tele, i le nofoa o le itumālo faapalota o gaga e mauganu melalua i lo tatou motu tele i salafai. O le fioga galuvao ma taʻia leota Velma galuvao, o le a tauvā mo le pati faaupufai e puipuia ia tatou tagata, ma o le saludo o le vaeaso nei, na momoli atu ai i petesa le nofoaga tutotonu, o lea vaega faaupufai. O le tumalo nganga e maunganu melalua na tulaʻi mai ai le tofi faipule i le paiaʻiga faapalemene ua faataape, le tō fase ua muli fasitoma, o le vaega faaupufai o le faatuatua i le atua Samoa ua tasi. O le asolulu foʻi, na momoli atu ai le faatuatua i le atua Samoa ua tasi, le sui tauvā mo le tofi faaoriori o le itumalo o lo tofaga, le sunga fiaola i o sua lole. O le itumalo faapalota lea, sa vea ile sa whapito, le fionga fia me nao mi mataafa ma o lātou sui whaipule. Sa vea fia me masui langolango, o le whātua ile atua sa mo o tasi ma vea ma taitai, pe tai e peo ni sila fia ua whaamuta ile vaenga whaupufai, lona toi a vea masui langolango o le pati. O tala i o le whaatawhiti o le ngāruenga o le neivā yaso, wheroa i a tae au mo le tauarunga, soifu. Sa lofa lava, o le si ufafonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Le daua whawhongana trus whapopona o tātou tala mai Samoa mai a ngalwalamana autanga vaia tipi autanga vaia moleni fo ia woli o lea su tofi o lea su limari o basino yuni luafe lua lima. O le venga le tātou tala o le tau e pe o na maile lo official va ai tau mo lo si la fia ia wala vau fuanga whaanga solo o le dei aso e le ngatu i leonanga yantu i le aso a tai au. O le venga mo au kilani la sofa mai a waoa mai ono yeina iuanga i nisi u taimi ono yei fo i munga i langa yantu le poa na nei e angi malo si mai savili le so mai li tu i sisifo e feololo mai nisi u taimi. O le mawhanawhana o le neia sa tofi mo au kilani sfuluiva tikeri o le malu i le poa na nei e se fulu ma le tasi tikeri. O le angoto le la i le sfulu tolu minute te ai le lima i le fiafiana nei. O le venga mala soa tae au mo au ki lani o soane le lai le lusful fitu minute te ai le fitu i le tae au. E iai ti munga i le i mala malama o na tolu vavasalo ai lea o na iuanga e o no mamafa i nisi o taimi o le tae au a tae au. Savili o le angi mai lea mai le tu i saute i sisifo. E matala fantu i loa le ilo tātu o tunu o i Samoa a inga woma e masani o lo mafuta mai ai. Le divainga le aso o le venga le ilo tātu tala o le tau mo o tau. O winga o le tamo Samoa i le so o au o savili e whiolono le malolosi o le matau polu o lo ufiti ai Samoa mai au mai au matimu e a fi ai le antero o inisi o taimi. O le vainga mo le so e au o inisi o taimi matimu tolu vavaslai e whiolono le mabafa ai pupu fa piana i wila mafaitili inisi o vainga. O le venga mo le so hantamo Samoa le a langi le leile tau se i vangarai le timu pupu inisi o no fuanga. O le tūlanga nei pio re hiwinga o le tau i le somo Samoa e ato ai mai tātou nei i au ki lani. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoa, kaule kaua! He whai ama whai! Hoa te lumaga i maguia! Yo, yo, yo!
A whaia sa ili se la asanga FOMO e, awa loe te no fuai. O le OCA e au tauina ai oe im tata e sese. Maua se ngā whauwhale, vali whale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa ai tangata no fomau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le ovar selau ono lua lua balu fitu tasi. Ovar selau ono lua lua balu fitu tasi. Le Little Feet Childcare. Tatala I le aso ngafua, a nga I le aso whareile, mai le fitu I le tae au, a nga I le ono I le afiafi. Maua le awanoa o le pepe whato a whanau, a nga I le 5 tausanga e a onga ai. E lua se fulu I tūla, e a onga I le tamaititi 3 tausanga a nga I lunga, e a unoa ma se totongi. E mawhai o na piki lo walo I le tae au, matoi maumoli I le fale I le afiafi. Maua fua le lunch I aso uma. Talia wins quotes. Whasota I loa la walo I le Little Feet Childcare, Luas Fuluono, Yates Road, Mangere East. Telefoni o iwa, 255 55 luaono. O iwa, 255 55 luaono. O I sauni malanga I Samoa, manatua loa le mana rentals, e maua so se taavale e te fili mai ai, e tusa ai malu manao. E mawhaiona piki le taavale I le malewa lele I whaleolo po o whangalii. Whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo I le whaletali malo o loo e whamautu ai, ai ngā whaabitoa. Lo I le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina rei tupu se whalewelawe ai o loo iai le puipuinga. Manatua lo I le tātou account I New Zealand, pe lafo sa fo I le mana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo I lau credit card, e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono. Ponu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e I le moana, pe asiasiane I le Facebook a le Moana Rentals, po le tanto upena te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina oe, a oe malanga asiasi I Samoa. Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. Noivo tu, amo. Alima i sui tau wa 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 na la
le faya ina e mana o lava e tu sona te e lau mai lo parota e lima e silia e sitoia ina susumu lo lava lo na fale toia tima le lau tuma lo na aina tuia na winga le anga va ai le atua lai e sila se anti halu se fululu mala family tu te nei les fululu lua ile ya woli la stofi le fata fiti o ga wenga tutu ma faivalo fili mai pe nga pati ile pa ia malo Samoa ele kan tek tono ni sila fa pe fo ile vasalo lo malo so ifua ma le langi ma ba tete me ile tolo to so ifua ma ba to wala sila fa ilu mo no ile to no ile tulata ile fa un ole di ve so mo mo le basino no le basino uni lua afe lua lima mole antul fa malo ya to umalo fenga i manga wenga tutu ma faiva lo filima ole dei fo yaso io susu ya mai wenga ole tau pe pesi mai e male fulu ya le langa teko ya wanga vet fulu ya le la ka fiolo ole me de ma ke fusul ki mingi ole me ka ur fangu vai ne male me ka ur asporo ya malo le on sai malo le tangwa tai tutu manga wenga pe ora pa ti hello to pa ia ya malo o to ba lu taro si olo solo ngale ya fu nga o le stofi ya o te lo mo le vana talinga po le tu langa le o ti ya to manga foi o le fainga pa lo tai tono le tatu o tro o le woli o le so le na sa no ngal le mana tanga vai tipi au tanga vai e fa pele o mo me se tali le fa mri donga ia pe tolo masina e fuale le fa vai o le malo Samoa mai le aso na fa ape ai le pale mene e o ile aso e a matali ai pe fai ai e le si fainga filinga fa tope alo tato tolo o Samoa o te fia la ile ni vai o le wo e fa ai lo atu o le ua maua mai e le tali male fa mri donga mai i le fa msidonga o se tasi tu singa o lunga o le upenga te fa ilangi o lo o fa pe mai ai i le fa mri donga mai le fa msidonga mawalunga i le awodi o le so o lo o fa ai lo mai ai wa atofa ina nei le aso luas fulmuleiva o le masino o kuso lua fe lua lima o le aso lea o le anto e fo i tuai Samoa a toa i lana fainga filinga po lana fainga pa nota fa tope e pe ora fa tape ai le parlemene ina o le pasia le talo le tupe lua fe lua lima lua fe lua ono o le vai unga la le na o le au te va ai e tuai le dei vai o le woli e ono le sa ye le fte da inga le titi e ese le dala le afo
tula fono whainga pālota, pa mai tauna ono masina e wha la wilo ai foi, e sui tau vāma pā tīpo wha whaletui, e te tau ana tā momo e mai ei lalo ala tu tanga vai. E pitai, e au lava ona sila fia le tru, po o le a lava le tula fono, e lawa lunga lava le tula fono, o le wha vai o Samoa. E le ala ua wha marino mai ai le so, e le se e le sa se tolu le sa iai o le fionga i le whaamasino sili ia sa tiu si mativa perese e le ngantai lea o se tasi o whaamasino waloa fo i lana tautua po whaamasino sinia le fionga ia vui Clarence Nelson a tuai ma leu tele mata tua tangaloa o lea ua whailoa mai ei o lea son na fi le whaapea na whai ai le ilo ilonga o le mata upule nei ina ua tu ina atu lea e le malo tausi ea le mata upule dei o i le whaapsidonga se i au mai ei se whaamanidonga ea o le dala longo winga o le tahi awa na leila o le na mai tau atuai o le na whailoa aloa ia mai ei ea la lea se sauni ngā lotu e le ngata fo i lea o le saunoanga a le taitai o le pāti ua whaingoina o le Samoa Uniting Party ia po le Samoa ua poto e tai ia ele tai pahalemia ia po le pahalemia tausi le fionga i le saufa pito ia fia me na o mi mota afa i le mai tau antu le saufa inga le tai au na leila o loo iei umalawa i tutonu ia fionga i li i tai minister o le malo tausi o loo iei le taimilei ato ai ma minister langolango o lono winga atu i seisi tu le tamai o le toa se funu ma le lima le sai tutonu o le kapeneta i le paia inga le ua mawai atu o le alawa ua tula i mai i to tonu ea o le saufa inga lea i lano o le tangawa i fau lea le pāti o le Samoa Uniting Party ea o le fune mau antu i telefou i lea wauli o le so o lea fio lolo lava isi pāti po vaenga wha upwhai ua mai o na le stala ea e maratuana o la iei lea ieinga o le tula fono whainga pālota e ta tau na o antu i le toa valu sui tā momoe, ia po sui wha tutu o lau pāti o na whanto a mawhaila ia lea, o na amana ia i tutonu o le tā moenga, o le whainga pālota o le malo tele, a mine o le malo Samoa. Ia a toe riwaini kuarka ko kalarefu kwa o mangia na o whai atu. A whai o nai tele i le sitala i le whainga pālota Samoa le lumana i nei, a wane i e wha tuai. O le efa meile wha matalanga wo antu le ono se fulu pasene. Ono se fulu pasene o lea ua mai au na le stala. Ai le o yeila se a yeinga o le tula fono o whainga pālota po le whaavai. O lo o whaapea mai iai. E yei se pasene o ila tau e le sitala mo le whainga pālota e ta tau o na ausia o na whato ama whaile o na whai se whainga pālota. O le winga o le wha matalanga e le o yei le teimile rei e le o manino mai foi. Ia pe te tauna au sia le ono se fulu ma le lima, fitu se fulu, fitu lima pasene. Ia o lea whainga nao tangata i le stala i lola pālota, a lea i tu malo, ma le i tu malo i tono le tātu o taro. Ona whato ama whailea, a rongo a winga a ku se kalalaka mai. Ia o le pasene a wa iai lea so le whainga pālota, o le pasene a nga, o le a iai tātou. O lea la lona a fianga mo i tātou iai a toro i fafo. Ia, le na wata tia mai le aso le whainga pālota. Aso luas fulmaneiva o le masino o kuso. O le aso fia le wata toye. O le aso lima o le masino yuni lua afe lua lima. O le taimi la le nei. A whai o nai te whina ngalo. E te fia halu e whaatino la wai a te taupe a whai o loo a vea pea oe matangata nu o Samoa. Ia wa o tātou wea o mau nei New Zealand. Ia o le wa vea oe a le o le tangata no whamau i New Zealand. Ia o le City Seni New Zealand. E maratua. E le ave se ai fua lo City Seni Samoa. E tu mau pela vea oe mantangata nu o Samoa. Ia po le City Seni Samoa. Se i vanga nala. Fa se ta inga lela abatu. Se i vanga nala. Ua e malanga atu i Australia. E maratua la Australia le tautunga o le tula fono la wei le temine i Australia o tangata e whai atu ai misi lava tangata Samoa o le masalo le lima tausanga taluai sfuru tausanga taluai e sapi e le no tanga fo i le o tangata Samoa e wi lava o le tangata seni New Zealand ia e whaatali mo se fulu tausanga fo to ama whai leo na talo sanga i le no fo bau
ia maavea i lo matangata nu o Australia. Na lana tau mawhaile nā tūlanga i le telo tausanga ua mawai. Ona a hauwhanau i lunga University Australia i le nāwaita. E makwake lea koe kaunga ka le pili. O le mafuanga nā lena tō tele i a whanau. Mana ia inga fo. Ia o lena toe malanga mai nei New Zealand. Ona o le au i nā tō whanau ia o ngai ia tau University. I le swinga la o le whainga malo le na pale mai eile li pale mia ia Anthony Albanese Australia. O le nā la na suia i lo. Ma le tasi nā vaenga o le tūla whono. Pa u mai i loa mai le se fulu tausanga e te whaatalitali ai a ngai i le whaatausanga. Ia, ni te ua whaamata whaulo ina sa whaamatalanga. A whaila o lena e alu le sitala ma tau mawhaia mawalo tseni Australia. O na whai mai lola ia leo le fesili. O whea o sitiseni e lua e te mana o e keep, po le whea o sitiseni e lua e te mana o e wha wau. Mana tua le watot, sitiseni Samoa, sitiseni New Zealand, ia malau sikisengi rea Australia lea o le awha atau tō ai oe. Ia o le whiwhili lola, po o le sikisengi New Zealand, po o le sikisengi Samoa, e te tau fia. Ia o le anar kūranga ngawe i ka ua ngia ua e sitiseni Australia ki le koe sikisengi New Zealand, a whai o lea, a whai o lau whiliwhilinga le nā nawa i e le taimile o lona winga, o le nā lava o lo o tau a veina, lautanga tānu Samoa, ia ma lautanga tānu Australia. E whapena fo i pēr malanga mai Australia i nei New Zealand. O na whaia leo le whaatau tonga, ia, o ma wasili aku la ia, ke manga o e kau awe lau siksengi New Zealand, Australia, e whapewhea Samoa. O le winga o le whaamatalanga, a whai, o le nai te whina ngalo e whaatino la wai a te tau, o le whaia leo lau pālota, i le pālota, i Samoa, i le aso luas fulumale iwa o au kuso, lua awhi lua lima, wa tauona amantana whaatino lau le stala online. Ioi, e te anga i lunga o le penga te wha ilangi a le ofisa o whainga pālota Samoa po le o Office of the Electoral Commissioner. O le tātou penga te wha ilangi nei Samoa, o na amataile i nā o lau le stala. Ia matatuala, o le leo o tātou iei. I le sawa o teko na losi wha nei o na pō. O la lai wha maila i ainga o le tūla whono lai tū mau le teimile o le ofisa o whainga pālota. Ona o lea e lei pāsia alo ia wha le tūla whono. Teunga o le na tū antu i le pāle mene la tū te pāsia. O le winga o la ukala. E ka kaunga e alu Samoa. E tō tongi e oe lau pāsese e te alu e wha mai ale le iai ia lau le sitala. O leu te mata tuala maa te whaasoa ma le fionga ia le luma iawa mai na vai le vai aso na sei ma vai atu nei. Ngi ki was sea, mo le vai aso ente ni po le vai aso nei. O lea na ia sa no ma iai. E na o le luas fulu whata to le stala, ua a mata i nei New Zealand, to a wha ua maea. O ka kou i ngai au se kāria, so le skama i whaingo mela. A o le to a tele o tātou, lei Amerika, na o le lima. Lewa a mantai lunga o le penga te whailang. Ia aile i kai se kako le sikala. Pe a wha a pea, o nai fia wha a tino la waia te tau. Ia a whaila o lewa tātou i loa, ia lea sol whainga pālota. A e fia pā loka ma e manga o e wha a kingo la waia te tau. Ia lau panga i sa mo e wha mai a lea, i lau whainga whilinga. A wai lea o nganga kako sai. E lea o nganga kako pakia paka solo. Ia e umangi. E lea i se me o e wha taunu uina. O longa winga la. E makua mai mau a koa lau malosi. Ngai ke fi ngā wai a pai malawhai. Pea fi te le olo e wha tino. A wai le lopo lau balota. Lea o le antu mai eil sui. O le dai te manao. E tula i mai. I te tonu. O le tau i tū malo. Fa mau leila lo lau kalena aso lusu maliva le masina au kuso lua felua lima whainga pālota na ale malo Samoa i le mai ai leo le tolu masina talo na whaata ape lana pāle mene i le neifo i tausanga. Ia, a whai o ngaua, e kofo le leile lancha si ngā vaenga e ke kausamia. Ia, ka fio lai. Whai tete o le pepe si le fulu le neifai tau. Toi whaatalo whaantua i le neifai ngo le awoli. I lau mai mo malau whaafunganga. Kolo kalame lau oli mafunga mua. Sige o riele i tulai whai le fia nanei.
mangi sila no kala ya ke au eke koe fo i mai ama wana ko kongi vai aso kai kasi ma eka ngela fo mai ta fa ama vai songi aku songi mai ma ese bye bye ako le masinga au oe Teresa wa ese love vibe movie li ile kaya po ai li kai kai I reply my ile leva ole ko wang ole good night Boa e winga ngei me kinga ma yolo ufai ai Koe fo i mai ngei Manguo elele Kai fai ngaka Ue mama wakulava Oki walelela I don't know I always say I say Wasili ai lo kalinga le kama fukanga oke ofo ilole alofa iyo maka Amai kai me ukele if you're right Ole mafua anga kongole likeli sanga omusukele ai Posta kuwa story nga ono maka ekele feel like Fai mai nga ke pisi ai over ai kusunga nga ke online Hey kai fai nga ka Ue mama wakulava Okay walelela Aluloa Wasili ai lo kalinga le kama fukanga oke ofo inole alofa iyo maka Kelisa Ofenga yelo mafaufa Kefaya kuanga yesa uvisa Oleva nga ulele yako kakfafsa nga yesi ekala mo sa oma yako la mele kupu ile vale Yo sisi ukeleke ya ikaw kala sa umay May lolo fifa kali yak may kile ang umay Umakula walo fauna umalo si umakula life Uwa o wilongi Ekelelele Kay fay nga ka Waile fama ong ilava Okay walele fa Soy fua I say Wasili ai lo kalinga le kama fukanga oke ofo ilole alofa iyo maka I say Wasili ai lo kalinga le kama fukanga oke ofo ilole alofa iyo maka
wala wansi o lewa toi lo se fulu minuto un talo le tula tasi a wala tu tala I vai whanua le ni vai ngola woli o lo wa tasi mai le tu tai a Stephanie Bywater o le tutua wala udanga le Parkinson and Basco na lo la tu la West Auckland. Good afternoon, Tell of Love, and welcome to the program, Steph. Good afternoon, everybody. Thank you for having me on. Today is Thirsty Thursday. Now, can we get this address correct? Whereabouts in Auckland are you? Are you in West Auckland or in Onehunga? We are in West Auckland, so we're at 4105 Great North Road, Glen Eden. Very good. Yeah. There's a few Samoans around that area, Steph. I'm sure there is. They do have a giggle when they come and see me, though, which is wonderful. I don't mind. That's right. That's right. Now, what can you tell us about your services at Parkinson and Basco, please? Okay, our services, we provide a number of options and services for our clients. So we can supply their family memorials. We can supply them to all of these cemeteries within the Auckland area and out of the Auckland area. We also export overseas. So available are everything that you would have to go with a memorial, such as your lettering, your wording. We have lovely photos that are made in Italy and have a lifetime guarantee not to fade. So the services are pretty much endless for your loved ones' memorials. Basically, it's just a matter of you asking us what you would like, and we will fulfill those, to the best we can. Now, how long will it take for a standard headstone to come into fruition? Okay, so basically at the moment our lead time is a good 8 to 10 weeks. Unfortunately, the weather may not always be on our side, especially for the people that require perhaps an addition to an existing memorial, as they need to be taken out of the cemetery and put back in once completed. But we hope to aim to between 8 to 10 weeks, although keeping in mind our photos are ordered from overseas, so sometimes there can be a delay of up to 6 weeks. So we like to tell our clients at least, a 10-week period from start to finish completion. That's very good. Thank you, Steph. Yeah. Now, from the cheapest to, your most expensive memorial headstone. Well, ideally, I'd like to sell the most expensive memorials, which can be whatever you like. If you win Lotto, I'm your girl. But apart from that, basically, they started around about $800 and go forward from there. That would just be a nice kind of standard tablet, just with an inscription, perhaps no photo, no artwork. And there's always going to be either collect or an install. If it's being installed into a cemetery, you do have to take into the fact that in the Auckland Council does have a permit fee of $172. So that's always on top of your addition. But after that, they can, we have a lovely package around about the $3,500 mark, which would be, very suitable. They go up from there, and then if you want a custom designed or made one, whatever you would like to spend, we can do for you, as long as we can achieve it. Absolutely. Now, can you ship to the Pacific, especially to Samoa? We do Samoa, yes, we do all the islands. The other thing with that is we do need to ship a good 6 weeks before your memorial is expected in the island, so the boat doesn't just float by and push you all together, or some hurricane doesn't hit at the same time. So we like generally what we would do in that respect is, yes, of course we can, and we like the clients to, choose a boat that we supply for them and give them all the information, just so it's there on time and for unforeseen circumstances. It does get there where it's meant to be at the right time. That's right. Now, how can the people get a hold of you, Steph, and of course the other branches of Parkinson and Basco? Well, it's very easy. You can go onto our website, which is www.parkinsonbasco.co.nz. We have a free phone, which is 0800 733 433. We have Onehunga, which is the head office, which is at the bottom of the Onehunga Mall, 104 to 106. Onehunga Mall, we have Otahu, which is, of course, well, you well know, she speaks a beautiful language, which makes me look absolutely silly, but I'll try. Tauranga branch, which is in Cameron Road, Tauranga. We have North Shore, Albany, which is Bush Road. We have the lovely West Auckland, of course, 4105 Great North Road, and the delightful Tere and Papatoe, Puanui and Wiley Roads.
So all that's available online for you to look at, and there's also that free phone number. Excellent. Thank you very much for your time this afternoon. Keep on serving our people with a smile, Stephanie, and we'll catch up with you very, very soon. Well, I hope you all have a heavenly day, and it was lovely to talk to you. Thank you so much. All right, take care now. Le tamitai Stephanie, o le tūtumana undanga le Parkinson and Bosco. O le tūtumana undanga e ngau si ai mo meo maa whaabaratu mo e pele loto manganga. Wala o yei le ovalu se lau fitu tolu tolu fa tolu tolu. Fitu ovalu se lau fitu tolu tolu fa tolu tolu. Te leo na la tasi na i papa toi toi. O le tasi West Auckland le enga lue me elfu le tui a Stephanie. O lona ofisa au tui o rihanga ma le tasi I o te huhu. O lea ua se atu le tātu taimi tois fulma le whamirute o na tāle o reitu la e tasi. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Talofa Samoa. O Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. O ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, I le olua tasi fa, fitu lua selau. Po le olua o, fa lima, tasi lima tasi. Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well and you haven't been immunized, now is a good time to do it. O mia se fisosoani I lau whaitau tusi, pole ingilisi. Wofo ina tunei ele life skills, po kalame o le intensive literacy, numeracy, and English language. Ele eise tutongi e fisosoani mo oi. E iai mātou vasenga o le foundation skills level 1. E whai fua po kalame o le adult community education, ACE. E fisosoani le filifilina o se vasenga tala whiangai, mo rowo o langa a onga. Palau mai loa le o valu se lau, o lima. O valu se lau, o lima. Life skills made for life. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tau mo le aso. E leanga le ola fe alo fai. Luka ilona mata upu e sefulu ma le wha. O lona foi upu e sefulu ma le valu. O na lato fe alo fai ai lea.
Ua tasi le loto. Ua fai mai le tasi a te ia. Ua au whaatau le whanua. E tatau ona o walu e mata mata ai. Se i e whaapea. Ia tuu mai i a te au. Wa atu Yesu e ala e lana whaata oto le nei. O le maa lo le atua. E pei o se tausa maanga. Sa pe tāpena ina ele matai. Ma ua wala au wina tangata e toa tele. Ua o i le aso o le tausa maanga. A ua fai upu whaanoi. Ma upu fe alo whai a nisi tangata. Ua le whaata ua ina. Lo lato wala au wina. Fai mai nisi. Wa umana whaataulo whanua. O te lea wanoa se i o walu e vaava ai i ai. Fai mai le tasi. Wa umana whaatau au povi e lima. Se i o walu e vaava ai i ai. I lo lato wha o ngāina. Ua le whaatau ina. Le vala au. Fai mai a le tasi. Ftoa umanei au na o whaai poipo. Se i o walu ma te mafuta malo to alua. Upu fe alo wha. O le nganga atoa o le nei whaata oto a Yesu e whaata tau i tusi wala au lia ma le tausa maanga. Ia i loa e le tangata. Ona wha mua le atua, ma wha ta ua le fina ngalo le atua i lona o langa. A wala awina loa oe le atua i se fe au ma se ngāluenga. O le nganga o le nei whata oto. I nātu ia i runga. Masavali. Fai le fina ngalo le atua wa wala awina ai oe. O fea lava o e ngalue ai le nei aso. Fale fai ngā ruenga po o totonu foi o lou ainga. E le anga tele le ola fe alo fai. To tele tangata i totonu o tātou ainga. E ola fe alo fai. Totonu o nuu mafio anga. Ola fe alo fai. Totonu o fale fai ngā ruenga. Ma totonu o e kālesia. E ola fe alo fai. Musu e tinga ina. Musu e faise mea le lei mo nisi tangata. Musu e faahalu se mea. Mo nisi tangata. Se ilonga e maua mai se taui. Fato a tu lai matalia le vala au. Ile nei fo yaso. Ai ape a se e whaia ia se mea le lei ile nei yaso. Ai ape a e tali atu ia i se mea le lei. Ai aua e te ola fe alo fai. Tātou te tālo. Le atua alo fai. Whaamanuia maia tau tua ma au nanga lau leitio ma lau televise whaasala lau i le radio Samoa. Whamanuia le ala usua o tangata i tau tua ma au nanga o whaiva alofi lima ma sani o le nei aso. Whamanuia whaafofonga anga ma sila alou atunu. Lu i tau ina pea Samoa i lau fina ngalo pa ia. Lea tuai. Aoa o mai i mātou uma. E leanga tele le ola fe alo fa. Amene. Vivi, ma fa a feta le pule ale.
tolo e whakasā mai le penisula I tara tū malavi ngara o le tua tonu wan tuai le polkarame fo I o le lu I tau le aso mo le atalanga whautai e le sunga I le whawhenga ia Reverend e tisone ngafa mo le tātou wha upufala I au le rifo I vaengo le wauli wa se atu le vaona wanti ia Lua mala fa minute o le tale o le tulai tasi telefon le uta pina mai be tale tulai tasi le o le dei o le tanto so to inga I sa mo se temi le o to e mama ya ma no le fa ma lo si le stofi le lo ko sulu mai le la ya ele ono ave fa fola utanga me ya ave fa fo e se le fa ngai ke ka ai le ya o ya o ka la uhani Ola wani pa sili sili o te patu saina Ise apa hela pi O se pisu pasili O se masi que mai piti pasina sa pasui O ni tamato mani pi Watoni lau pinangalo tapa ai poipo Avane ile malo Ele anga ole tatua Etele ai ole ti akolo pe Bausa lepe Ole pepe ole po Topa ole ata tete aile ayo se mamao alange ina uta avano so taimi telefonia de se tu la fe fai salmeta avane ise motoka Fatalofato se whaopoponga le nei o tātou telefon mo le nei tūla mai lo Radio Samoa. I talo tamua, e se fulmai tasi whale o loa e whaatawina ai awa maa losi to tono au kilani nei, wa tau fia mo se taimi le tū mau le whaonga ai nai o lātou lai sene, e mawhai ai o na lātou whaatau atu ma tufatuwhina atu le awa maa losi. Ina ua maa ua lo lātou so lia ai o ai e ingam tū la fono, talu ai lo lātou whaatawina atu awa maa losi I whana witi. Ma na maua I reporti na whaia ia ngā yoinga au anga I atu se asia singa a sui le pule ngā nuu po le Auckland Council e maua I loa le whaatau watu e nei whale o loa o awa malosi I whana witi. O whale o loa a fia au fia le Black Bull Northcote, Simply Fresh, Hillcrest, Boro O, Mount Smart, Maisi. E fast food valui tu la nga I le fitu aso e whaasalai le whale o loa, fua lava le ia a fianga o ala to ngā yoinga. O le whale o loa wata o le good to go wa maa ua lo lātou tauli maino se tusi e whaali loa atu wai le tau fia le tu mawai o le lātou lai sene mo le luasu tasi aso. Ona o le tele o aia inga mta I ala I lalo le tu la fono le whaatau ino awa maa losi o lātou solia. O le ase singa na wha solo o se ngā luenga whaatino tu whaatasi a sui al pūle ngā nuu po le Auckland Council ma le soifua maloloina. Ma walato whailo, le mo miai o na lima ta ina le lei o whale o loa, ai meise I o lato uia whainga whaavai o aia inga matu la fono, ina ia mawhai no lato tali atu I a fianga o le tango fio le awa malosi, whana witi, whaasolo atu lava I tupulanga talavou. Whamauina le onga o se whaasalanga e o ai le whale o loa, ai toi maua le solia o ia tu la fono, I lalo tu la fono whaatontonu o le Sale and Supply of Alcohol Act, Ua toa tele tangata no Aotearoa ua whaalio lātou fi ngalo, I le langolango ina o fuafuanga le mālo ua whaata oto nei, I le tapua I o whanau I lalo se fulu ono tau sanga le mātutua, o na toi whao ngai tu laupo o penga ta whailangi o le social media, I te tono New Zealand.
Ai ui se maualunga o le numero tangata nuu wa whaalia fo i se iloilonga le tio whawa malo New Zealand le ese ai o whina ngalo o tangata na palota i vaenga whaupu whai ese. I wha maunga o le 5.5% o tangata kiwi e langolangoina. Tōsu tasi 10 e le langolangoina le fuafuanga ma le 10% e le o mai lopo o whea tonu e lili whai o lātou whina ngalo. Ai le whaatu langang o tangata langolango ma tangata palota mo vaenga whaupu whai tu tono le atu nuu o lo manino le mawalunga o le pasene o tangata na palota mo le vaenga whaupu whai o le national e langolangoa le whaama ite a le malo. Fitus fu 5% o le Act Party o lo o mai tauina le SS o whina ngalo e pe ona iai le 5.5% e langolangoa le fuafuanga a o le SS o le numera e matua i te atu lava i le tapu o lo o whaatulanga nei. Manatu nisi o sui o lo o langolangoina le Act e matua i le tala whea ngai lava le fuafuanga ma o lo lato i loa e le taitai lava ona whetaui ma a noa lea tu la fono tau whaofi ma o le a le pasia. Ma awai wha maumaunga e ono sfuruiva 10% mai ia i lātou e langolangoina le New Zealand First. Ua si i lima e au ai i le fuafuanga. Ai o le 2.4% o sui e le langolango. Ai e lalo mai le afo o tangata na palota mo le leipa ma le green e au ai i le tapu. E whaatu langanga i vaenga whaapu whaine e lua o tangata o le leipa e whaasulono 10% e ioe. Ai tausu 5% e le ai. O le Greens e vailuaina, fast tolu 10% tangata e langolangoina, a o le isi fast tolu 10% e le langolangoina. O lo whaasolo nei ngā luenga whaatino i le ilo ai o tū la fono mata iala o lea mata upu, ta walatu i le mata ngā luenga wa onga. Inisi o talai to o tolo ni aveta a vale ua mōlia nei i le tū la fono, ona o le saunga le mua ngā yoinga na whaia e whao ngā ai ta avale. Lea nei ua lava o nā awhia ai se tāsiu tangata. O le neimata upuna tūlai mai i Hamilton ma i whaamtalanga. O potonga po o whaatasinga nisi o tangata nuu. E whaia solo i awala i horo Tiu Bridge ma le awala i le malaiwa lele. Ma e tā ua o anga e whaatino i lātou nei. E peia tau vāle whaavivili ai o pau o ta avale po o waenga o ta ua le burnouts ma whaia ai tu unga. O le whaatino ai o lea vaenga na awhia i lo se tangata ina ua soa ma awhia i se tasi o ta avale na whao ngā. O e o lo mōlia o ni ali e lua se fulu, lua su tasi ma le lua su tolu tau sanga le mātutua. Ma ua mōlia e mōlia o le ave ta avale matautia, ma e le whapena o na vave tu le ta avale le taimina awhia i le tangata. O ta avale o lo awhia nei le mata upu wa ave nei e leo po wa impound, ma o tu watu nei se poloa inga i le leto e whao ngā ai o ta avale anisi. Mai tala mulmuli, wa tu nei se poloa inga le whaamsinonga a le United Kingdom po Britania. E toi tutongi atu waere te mai tai o zoila a lemi le lata i le tasi miliona pauni. I le NHS bo le au nanga whaasoifua maloloina a le atunu. Ina o whaamaonia o na mōlianga le tau whaasese. Malona whaonga ai o pepa aloa ia tu sia whaanga oi. O se tikeri whaamfo mai au kilani. Po le forged Auckland medical degree. E mawai so na ngā luenga le au nanga whaasoifua maloloina i le UK. Ma na ngā lua se tangata fo mai po o se psychiatrist i le atunu mo le lata le lua se fulu tau sanga. Whaamaonia e o atu lava le 2 miliona na tutongi ai lea tamaitai a o ngā lue ai i le NHS. Ina ua maua whainga tau whaasesea lea tamaitai na mōli ai loa o ia. Tau nuunga o le mta upu na whaamaonia o na mōlianga. Ma le whaasala ngai fitu tau sanga le whalpuipui ai i le tau sanga lua o lua tolu. Ai whaatulanga ngā foi o le mta upu na poloa ia ai le whaamsinonga le tamaitai. E toi tutongi atu le lata le tasi miliona o le tupe i le NHS. Ma le tutuunga e tolu maasina ua ave iai. E te tau o na maua tuai lea tino i tupe. A le ai, ua whale puipui loa. Ma e ono wha o popo tuai le isi lua ma le afa tau sanga. Ma awai reporti e leo le taimi mua lea. Wa afia ai zoilia a lemi i le tūla fono i lea lava ngai o inga o le tau whaasese. O tatou tola fona mo le nei tūla whaaftai whaafonga mai, tau whaasoifua. Shika, the radio Samoa, Lua Lua Mai, Washing Mai, Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, Tusili Mai, Vatolo, Radio Samoa.
le tulaga fa tai le fionga ya lulu ya li ai shahu mo tatu telefone be o fa fonga jile di va ngala so ya fina MCL la mfaile ona e to fa fonga ye li tu la lua ile hawo li nei ya e sa ni atu e pikil fa na wa onga ile tu wa yo onga if feel nga le wa mo le tanto filo inga fa au fo ile di ya woli e mo le fionga la li le fionga ya ngala le bana au tanga va ya tu mo va un tipi au tanga va ya i se tala le tamai le tulanga e pe ona ia mata upu umala volo fanga solo i tonu olo tanto wutro ai le ngata i le ole finanga lo na fa msidonga le na fa manino mai ai ia le so tonu lava e fa tino inai ia le finga pa lo ta fa to tope le tanto wutro ina o mai ale ona fa ta apelo ia le tanto parlemene mai le so tolu o le masino unifa telefanto le divai ngole so angal balmana ma lo le fa yo le fa ma lo fo lo sai va dai mo le manto of no se fo maruia se manu po fonga mua ma lo lava fonga le nei foi au ulio le solulu ya ua fa la vea to nai tele o to ngia o tele fo yo nai le tai ona mai anga wenga o le dei stofi ya e le la vale mo to le pa o manino le manto le vai fo ile tulanga e pi o le yai ya le manto fia fainta tala tu me o tupu to no le tanto o tu ua ngal wala mana ya si o me so fi ngalo o le nta o i tatu telefon lena e tapedeina o le awuli o le so o le maua mai e le tonu mai le fam sinonga e le fam dinonga pe fa ngale o masina le ofisa fa nga palota e pe tatu te tata mau ilo tatu fa vai e le tapedeina le so fa nga palota tele le tru ile mai ai o le tolu masina talo na fa ta apel pane men o me so fi ngalo lo fionga le lo li le vai ngolo Palo fa tai fo mua ia mo fa malulu atu o mele tupule ile tele o le luluti mai o fa manga luenga awaia nga lo ile aso nei o le sa o le stop nei ai o telo ia o le sa awina tu fo ile o ndanga nei tai au mele o tu langa fo ta pu na sa avele ta sanga fo ia le komsino fenga palo te fa sinonga o le wa o mai le fa iunga e alo ia le fa nga ino le o tonu masina le ia le ba ono fa o fa vai e tau na fa tino le fa nga palo te tonu masina ile tu na ile o fa ta apina o le ono o fitu la ono po le palo mene e ono ba yaso po le masina tasi ma le lua ba yaso le sa ta sanga ina ele komsina ma le ofisa o fa nga palo ta ile ono masina le ono masina le te talo no mai le ono masina na ila lo le ai nga vo le tu la fono foi nga palota e fatino ai le fauruino sua fo sui te va pole madi a leon ai na leon aba ya so le sa tal sanga le komsina e fa popo i lungo ton masina ya le la wa mai fina ngalo fam sino ele mai na le unga vo le tu si le o mai ma fuanga a le unga le na funga ina nei fam sin city sa ma to yai ya na ole summary vo le ato de fai unga le fam sino al to unga na ole wa fa unga la ma lo ia le to ma sino le vo o mai le fai unga te le yo le cap pe ele o punte le to mo le o fa vai le nga na le si pa ina forward parliament to na si la yai ole o punte le tonu le fa vai ia pe ana watu von tam foi ol tu langa hore o le ai tonu le fa vai tonu masina le tonu masina pe palot pe fa ta pe pal men mata wi foi o tempo mo nei o tu pois tu langa hore o fa ta pe va pel pal men le o mal lima tu sangol pe inga ai o me hona le na ma foi ta sanga el fam sidonga se o mai son fina ngalo ia ile tu langa le tonu masina ia mal mele o tu fa ko se ele atol lima tau sanga o pai nga wa apo ila tau sanga fo le na po pai ia le o fale tonu nei no bote na le taro tu pe ia fa to ina lo el pal mi le al malo fa ta pel pal mene lu ta to yo e fer palota o no winga la tau mai e o foi le fa si no ngai la e silsilat e ba nga yo el fa ba tonu silsila ia le pal mene e tau to e tu si le mo fa ton le awa ele ia se fa ku nga vol nei ton vol fa vai ile te mi vole alu pe inga te wa mo tu si fa ko se pe mele o tu pulei o la so solo ale ia inga ia tu la vole le wa to le ile pa inga
o le no fo inga palemene ia fatino lota penanga lo piso palota ia halu lo matato fainga palota alturanga le o ye temile ele atol lima tusanga a le la wa mai le fa unga fam sinonga tormasina o tormasina le alo ia tono le ia inga le banga ono fa bai e taur fatino le fainga palota lo no winga la le sa fsiri le kom sino fainga palota o a fela feita tu palota o no winga o le solus furfitu a solus fuiva se lufurui bor masino o kuso e taun fatino ile fenga palo te pautono le spray le vo wa fatoi doi o e ngol tu la pon o le palo te taun foi le spray ele foi no foi ai si anso bayas e o le stonula na o le pautono le spray le mulio o kuso e ala so lufurui ba wa o no foi a no tu atu ida so tonu se tema le atu e tol masina aile o le winga na o le ai nga ono fai tonu e tauna fai de palota voi fen ito tonu o tonu masina ai o tulanga la yo le so ruiba o sole tauna fai tato fai na palota o le fai un masina ne yuni e te puni le stalo fai na palota o le so ruala al vaso fo pe atu sai mai inga le yo fa vai tonu le tonu masina tonu fatino palota e tauna au mai le polo inga voi la fasi silanga mele al malo e fasi sila mai le teme te puni ele lola ia mtulanga umai ta penanga fo e ole fenga panota le tulu pena masania al tala na fonga mua o tatu walu ale ia ingala e tula fo no tan fai palota tono ton masina mai le ason fata pe pan mele i sa mai tau ngalmana banda o le mafu anga na leina toi talo sanga le komisina o fenga palota ia fa popo i mse si ono masina on top o le tolu masina le ta tia me le fa vai o le ono vai aso se mua ono vai aso portas in masina ma lua vai aso ena ta sanga fa popo i lungo tolu masina e al mafu anga no le fa pu se ona ba au le fenga palota tele ia la fanga solo ia le tulanga le stalo tanga palota la foi la sa ia le ta penanga al komisina ia uma le ale lima tau sanga tau le ia wa oktopalen tu e fato a fa mutai le stalo tanga te palota ia le la wa fa motusia fa po sei i le pa ia le la wa tu le mai lo tau na fai lo le palota e mai le aso le fa ta pe ia ole tu langa na te ia wa pe vona abatu i le fai lo inga male komisina tele o ta penanga wa le ngatala o le stalo palota le vangaso ia me finga luenga matanga te finga luenga te pena i le finga le palota pe o tulanga na sa si le ofisa i le komisino finga palota le mana mianga la le o le ono ba ya sole fa popo i lungo todo masina ia le wa mai finga lo le ramsinonga ele ai tato o pe ai le todo masina le ai i le ba ono fa vai le rik mano va taia ngal bana o le si tulanga o le e tu silelo ta mafofa i te tonu o le tatou fa vai a mi se vo ile tula fo no le o le ofisa o fenga palot o i se pasene fa tapula ia vo ile le po se threshold ile ngana peritania e te tauona au sia ile au fa inga le tanga le stala ona fa fa yelo le fenga palot tapile ai demini ia tasiri na vala le foto ai lo nei le famsinonga le sa talu sanga ile komisino fenga palota le sa ile mana tu voile le nga o le o fa ko se ile fenga palota e fuala i tanga tale stala ia o fa tu langa tauna le stala mo palota e le so ai se la su fitu afe lu se la lu su lima ia e o atu vaso de entende foto au sia lima su lu pasene ai baila o ia ile so lu ale na fa na te na ile talo le tupe ma faltu ina role al malo fa ta per parmene le va bela vai fa mo le sa ia le ofisa palota le fa ilo ilu mole fa misilonga ma se la mon tu pusa ia i tanga ta sa le stala ile so io lo ofisa auto ai o le so luo mai le so lulu le tele so le va be sa wa le se la wo so de fa se la tanga te dale stala le so tasi le la wo mai na fide sa ia i wo le 5% o le siria le ono su fa afe tanga tau le ua le stalo alena failo mai nei le komisino palot o la ua usia le 5% rona wingo fa popo le si 2% le 5% le vabe awa le tulanga voila i vainga la i teilo ofisa autua le palota o le matua tumu sai ai tlo teno le tunu la
lolo fia tu e fai le stala lo no winga ma te o tu vai aso o nei masina ma ele ma tapuni e tu sai o le fai unga le wa mai ne no winga te no te mo sa no po si le se la wa feta ngata o le ai no tu la fono e le se no fa pe mai tu la fono a meta una usia le pasene le o tangata le stala no fai no palota le se no ia le se ia fa pena lo no winga le la o tupu mai nei le tu langa fa fo se i wa fa muta le pai inga ele mai al di matu sanga lo no winga la le winga mele le ise ia inga fa pena o tangata la o mau le stala te mi le fa ta pena el palo ta fa fo se e po no tangata fil filinga ai pe ta tu te tilo vole le tu langa o le fa ma fa mai fo le ufficio palo ta le aia ta o tangata le al le stala Male ai tau e alu e whaina na pālonta e whiriwhiriela na sui tonu o upu whai o malo. O launa mama, i tasina o pūterele i tau na sila i le pālemene. Ia tau na whaisia i nga whapena ai e se tūlanga o whapose i le pālota. Ia tiptile le po o fia tangata le pālota e tau mwhaia. Ia maua se pasene, voi le siri atu mare afa. E whai al whiriwhiringa, awa ama tau atu iei. O i tū maloa ia titele, whale ata mai, maunga lele i au sia le le 5% ia tairo nei teimi po laua po over le 5% wa laua tumu atu tangata e whaile stala au pe o vaenga ia tau sida ele pa inga for parliament ia o ani whainga e toe whale ia wha violet nu ia tupu ngai se si mere numara ala we ele tapenanga o toto Leli i sa mai tau vuilele ngalamana mana ia ia o le lava mai tau tu pe umala vo tatu lava ia tu la lata i le ofisa o le komisina o whainga pāno ta polo tala whāta ia pia le pito sili o na whaianga e anga i e whaile le stala ngalmalama o tafina vaenga sala nga po i le fina ngale sa whaia na file tarsanga o le komisina o whainga pāno tala po e oe whamasilonga o le amio a le atatou i nei Samoa o le masani wa masani ia e fiwa e tale longo mavavalo atu mai faile stala ta milo atu le officio palo te tu no mo tu malo e de ya ni sito tele anga ia ai olo foi na la tala ta ula ta puni faito e o tu langa la le tu le mai paula le se senga wa palo tale na tele ole sa to le pa ina lima tu sanga ai sa mo ri mo wina foi e fiwa va vala ai olo fa ya tu to te fava ya sole toe te puni le stala o te sida la ia le tumu le tunu o fai le stala io o tanto last minute o le te muri to e fa lo motu mai le na le stala vo palo te tato te mori ma wina ile winga o tato tanata e o ia so te pena le fa nau ma ato fai lo ngai e alu arva so ato e la nga o fa lo e o le spola ile ma le stoma ola wa le fiu se paka ia pia wa le se me paka lo ta wala botumu ele o ile na mafuai fo ile le ona tamo fai su i tau va le palota i tau sanga o tuana ia ngalwana mana e fai ma la to ngal wenga le mele ele nga tole tala o tangata ele stala e fa pe fo yo na ave pe moli fo ile le fa tau sala i o fai le palota pa o le sol palota ia ole si tu langa na awa fo tatu tangata la pe wa mi o ila le mele sa ia wa palota i tuana ia tu ole suia tu la fono e no fo e fale e fa cali se la kursi tau va ila na ta vale ko ta vale al comité ave o e fai le stala ia o mal le stala ave mal tu pe vo ele tali ele sua pero si ma fu ngala no fo tanga te le alwe fai le stala wa tu mai na so ringa tu la fono ia le la na fai lo le tu ngol tu la no fai na palot o matua tapua se sui tau va po ni suer comité ona to la o maintanga ta palot ave fai la tu le stala matua tapua matua fasa o tu langa la le be se nei ai la ni si no fo ma i tu langa le la o ni tanga ta le stala e mo i po ni suer se comité sui tau va po la alu mo sui tau va ia la wa mata na tu si la lo ia fa matalanga vo le morianga e mori ai pe o mal palota Ioi. O le anso si la fia ngal mo man. Fa mata wa fia e ono su ye le tu mo le nga ta tu le tu o le tempo le muli so le fo amingo. Ya kairo ye. Ya o tato wale a mi o tato tanga samo kairo ye ya piki ma konga pe fa pe al tato wa tu no fa pe o la tu winga.
e arua e no winga volo tatou ele popolea se longa foi o temio a tupu vale tonu ia o le ala lata ile vai va ia tatou vai lole ia le o matua bebesia e o ala le stalo balo te o le va fa camino le finga ruanga i tu le o fa lua no a matama lata usanga ia le va vai ana le tau nei o le a le la fa fose io na fa il palo e te le vai o tum motu le tunu e avo e fa la to le stala o le alofa la o nisi o ila tau le anga ia tonai matua tausi Maria. Mama tina matua awa foi la wa umale amanole i nei i poru le sanga i tua ale temile sanga i tua tua i le ofenga lung sa tau na avane i la tua lo mafana po tanga ta foi dai lai to ina malo matua vane o la tu pa ia mo la tu malu mai tu taulan e fai la tu le stala i te va vai i te lo visi mulu te lo fai ai i ole mela la wa vai e fo le i la tu i te ia pe ua watu e me ai foi le a uma maina fai la le stala ia ai sau le ma wai na la u tau mafutanga fo e wala na fisiri nei le komsino palo tau wa matua sa me le la tu su tau wa ma se jos komite ba tu tanga tau fisiri ke fa fer fa le ye wala wa tu mai le uma na fai e fa tanu ia tau mau e se tau fa le ye me le official penga palota e le tau na la tala ma ia wa ia isi vai na le wa ye wa mata o isi eva tua tu me ai tonu ta vale vole le mai ai fa po uma pele stala ya pasia ku sanguisi ya pe pasia ku ya le kale mar sapsu ya pinat Iso la vida ngalo vole mar ele la vere me ngai la lo le fa tosi de pe fa ele o viso fa nga pa lo tale fa yale da tula ia wa me le fa tu ai o le wa sui tu la fono mo tu asa sui tu ba o sur commissioner to fa nga ruanga le la o mai ma ave avo e fa ile stala mo to memori ma ave ina ia wa le mai nei le fa si silanga tendi e fa sa ai no to fa si fa to sina e wala e au mai le fa si silanga le mo ta pena ngol palo te la fa e o mai la mo temi le tanga ai fa to sina e mo temi wa muta iro ele te fai a tangala fa tosina ia e tangala tu langa va pe a ver fongo vai me sanguisi ai a le piliota la le matua fa sai o inala le matua fa mata le ai a penga ma ai le si vai na kwa maka le vai na le fai le a mio solio le tu la fono ia fa ma popo le o morianga ia umal palota umal tato vesi le isi me ia ai tato vesi foi tei morianga wa tua ia sui tau vai le ave o tupe ma lau tanga te whaela to le stala gana mole mana fe le tala fa solo pito le tato o tanu tanu mai le palo to le lua felua tasi o mai le lua felua lim fe le pisi o le vasenga o fa masino ai mai se au nanga tau lo ia i tono le tato o tanu o i tau man tuas tau sanga nga vevesi i fa pel tato o tanu i le tele o fa masino ngai fa tau le mene o finga palota o le paloto le duo tasi fa solo mai el temil nei wo fa ba wino le pa ina le sili o na tele fam sinonga ma fo mai fa na palota o tu la fono ai fu ala i tu ato le duo tasi e al paloto le suono pa ina na e am fa solo tu tua e le ia ni fam sinonga vo ina ave ina lu ia le fa vai pa sili ni ai ngol fa vai ma tu langa fa pena o le tele fam sinonga sa fai io fam sinonga io fatto sino il palota sa mori ai sui tau va awana fam sinonga sa tele ma pisi ai lo ia ma fam sino al tau sanga to le lima tau sanga le la ma ani il pa inga le o motu sia ba vose ia na uma lo palota lo tasi ia ele nai si lo fiere tu no ma to tele fam sinonga ele nata o fam sinonga e te tau na usu le fono ia ngofo le si ba nga markia fa fongo o ko la wo e o vai o imena tup ia apa ia ku lu furongo i lu fulima o fa mai le pa ia le fai tau ngole sa kurpa sene o tina ia fai ka o ifo foi o oka ia nga uma mai nga o ku nga pa msinoka uma mai na pa msinonga la tu apidi ia uma fa mai le solitura pono ia va nga le na fa to la lo fa le ia alu na va nga pa msinonga ia le anka ko ba ele telo ina uma nga ala la tu ia ma pam sinonga voio fatto sino le palota e le anta tu vai de mutua e vai la le fisiologia fisio fam sino le fisio le media la ko awa ta tu pitola
ole longo pui o tanga te o mango mele tupu sanga solonga famsinonga ole voi la loa o tulanga voi le la tatu amata tu ane o le la amata palota e te pena o atu na fai de palota ia uma le palota tatu va ai po le ale me le atu mai foi te uma le palota o si tu o le va vai o le o tolu pati fa o fai le la tau sinio Mari ole tau fai tau sinio mo patine e tolu la e toku la e la tu sui toma ata tu va vai la mi tau no ngol fai nga palota pe le ai se fai nga malo so fatasi ia po il pati ole ali di fai e mo ai le lu mela fursia no po di masutas Mari e fa tu ina le malo fo ia pe le au mai le tau fai mo o mai pati e tolu nei ni no mela awala e alua e walo fika ko alu campaign ngalo ko o e ko kuma o paki o mai fies furu forma que mai mato tulanga lo ye ia tadu mai le o lu tas tato baba ai fo ina por fulanga na foi ele tulanga na tup Mari e la tato baba ai nei walu le lima tau sanga le pe ina wa motu sia pa pose a le o fa na mai ai le si pati fa fai Mari ia la tatu baba ia to te da mai sui fo ile sai par me de o falongot pe ia le la o mai o il pati folen fa la ulo ile so baba fo ile mo moria tu sui to va o le vai no le fa e pui ia to tanata baba ia fo la mo moria tu sui o fa tu ile tu sa mo o tas le fo e si pati o mo na le stara le ufficio comsino palot ele lo fo pe fiani la tu sui to va le a to tut awa ile lola te mile wa le foto a mautu mai o tatu le la fait palo tele turma sina ia il fa mai ia la tatu mate tu matato falongolongo ia matato baba ai po fermere la anga ia la male to la Malo fonga le ya o lia ngal mole bana ai le I fa mai ai na le tanto filo inga le di vai ngole awudi o le mai tu wantu le nei au ia tu ile fa la ulo ina fa alo ia o le pati folea wata ua o le Samoa Uniting Party fai o le sau noa le tulanga pe o le iai ai fiani o la tau sui o lewa tula I mai e ta momo e le fai ngā palota ia misi le tātou tula e fono fo I lele le ofisa le fai ngā palota e fia tonu a sui e talia e te tauna iei tu tonu o se vaenga fai o nā mana ia leo se vaenga o le ala ta momo I se fai ngā palota lo tātou te ruku whamulmoni. O le mea mua, whanga mua, o le ai ingala I tu la whono e to waluatanga tawoi e le stala tu swafa e whamaoni ai, le whatuina se vaenga whaupuwhai. Ia na watulo le mwhaina le stala I o le official commission of ngā palota, a pefo I le official le o le tangaruenga o pisnisi ala manuia le stala I whala putonga tu mauti. Al tulanga I el tapenanga le Samoa o poto po le Samoa Uniting Party. Ia o le tulanga le fatino le so o le falawi loa lo ia o le langa fai le o I tonu ia te mai te pare mia ia ma minsta uma e tos fufa ia langa o male tonu o kapeneta le o te mine o no wingo I tu malona le o la tu sui tau ba ale party fai le folder ai se temi ona maura se matou felo inga se siri ai I tulanga fo ia ni ola tu suito ba o le wa ele o te tu muria se male maftanga I le ono le fam sino ngale na la le fai ma ele io ia le tulanga fo ele tulanga le siri ai le banga fa lau o le banga fa fai ono wa fai si umi o sauno nga fo ma fetale no le aso ia ai o le ia isi tu ni o tato itola au ai te loa po se aso lava yaso ia ua talo mai se si pedo inga le ama ua umai ia vaenga ia te fia pesini mai ai fonga mua Malo ia tangi ane tau isi si vaenga tau o le tato tapina antu le whainga palo tau ale na mau antu lau saunonga ngalwal mana ia masalo le whai ngole ni masina o le vainga sa fole e malele ai la malo le tato malo ila no ia leo le so le o le wa to faina pio le fabrino me le fabsidonga o le a nga ia le malo sa mo isa mo e fai le finga filinga ia mo le finga malo fo le ata ia lo tanto tro I to tonu o le fia la masinga ri ngal man ia wa e toi fai se finga palo tai le tau sanga fo pe le ai le o taliba beatu le ai
o tatu palo talen tu fel to sang fo le fa fo sei na fel ni to zanga ono le wa fa tape fa fo sei il palme ne yo so wa o le to yeni no fo o tu malo lima sutasi o le wa fa penao na fa tu o fa tape ele ila sis palo te to fa el nato sang fo lo no winga o le ava me fa ta wa tu ya setembro wa o tia setembro wa ile se fa nga malo po ya matai pa inga sfurbat awal fa inga sfurbat ulela ya mata fa ta wa to inare lima to sanga pa inga sfurbat wal parmente o tulanga ya sa ya ato lima to sanga to sanga fomo fa il palo ta ya pevil ia wa base melpeni usa de wala mo na ka ko le fa fo se in fa palota tulanga na ya mo si le fiere tu no ole to ba so to le stala o tanga te palota o malota puni le lola ia fatulanga lol tulanga fo ile fauluino sui fatu ia mal te mira le fa sai ni fatosino to faia ia mal te me fai fatosino iso o tapenanga atual na de baba ia tu ia te minei ile tulanga ile te penaina o le sia tanto fai na fifilinga o walte sa idio ni sus fono tu malo ile falanga mai o upu fai o le tuno Mole tulanga fa tangal wal mandal fa do ino le temi wi lavo nai tele ya tutungia nga wenga chuchu ma fa walo filima ya e fa malo le fa yo le fa wale lo pu yeli el pa ya male malo le ta tu tu ole tal yatu ya le tulanga pe o ye se filo inga sha so mo ya male vanga fa ile ole sa mo ua poto po le Samoa Uniting Party. Ia me se fu isi vanga fa fai e pe ona e sa noina o le naua mai ona le stala ia eli au mai ala tu ana vatau ia mala tu tu ia tauva a wala tatou whainga palo tala usa ni ai ile aso lusful malaiva au kuso ole nei tau sanga tau i nei manui tele la singo to le dei stofia me sila nga tu fa ngol ve aso le aso antao o mo so fi ngalo to lungal ta to filo ingal nei au Patai fonga mua ia le ai ko al mele tam fai lava e longo puia li atul tatu o sino tapua i ma lo alala ai to malele fapo ia tulanga fo le fanga so le sia tatu malo ma sia tatu o sino ia me se ni timul to sanga tatu tele i ma fo wina la fa fo se an fai tatu fai nga palota ai fa malulu o fo e ni stemi o fisasia fo i nga wenga ia malua pale malua tua nga luenga fo ia ila to ma tele ai ia ni le fo min fale tono fa pena la vai le se so ka ko a to ia te mi fo wa fa pena nga ngaule apa au to tau mala pa au nga vale al nei te mi male fa fonga mai el tatu tuno ia manuia fa mga luenga fenga ia Le fionga le lo lingi angal balmana au tanga vai tu maravao tipi au tanga vai e pe o le fa funga ti ai e le fonga ina le o le tulanga e pe o le ai le tala la tamai o le unga ale fa masinonga le ana la to fa madino mai ai ia le aso i fai ai le fai nga balota pe fa popo ia le isi fia masina a le tali file mo ia ma le tali le tamai mo i tatou o le atoia nga isa mo ile na whainga palota ile a so lus funu malaiva o le masino o kuso ina nei teifa wai te whape mai a e reo a kor kongu ma at koru masinga a len samno nei a le fionga yangal malamana ia i to tonu o le tolu masina e le ai se isi aso o le vai aso o le wha mai a le tatou a fo i wha vai e fai ai le whainga palota, e le fai ai se aso lulu, e le fai ai se aso tofi, e le fai ai se aso ngafua, ua na o le aso whareile lava, ia o le ai wha mawina le wha vai, o le aso lena, e a ngai ai sa moa, i le whainga palota o lono wing, ia e aso mano lofu, i le aso nai tono le tātou turu, ia wa kaunga o umai whai le whainga palota, i le aso lusful maleiva, o le masino o kuso, toi lusful lo meruta ntala o le tula e lua, tau tua wha ua o le radio Samoa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta i vai aso, lua vai aso,
Pe tai masina, o le sleek cars o le a maua ai le fesoasoani. Ua tā pena le au whaingaluenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi, tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Bread of life, sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alo falava tatu watudu ya ile amatango le yaso te fifie fa filoa yet oe ai mai se lava ya te tatu o so tai mai le nei por kalambe yaso te tasi ole a reto leola ole tu si tani e lui fa al fa petol se fulu olo ia fa upunga fa pea o fa yane le tupu le ne pukanesa o fa peane ele o papelo ni tele ele nei na o faia ilo malosti tele lava e fai mafale o le malo ina iavi ia ai lo umamalu. O le upu mo le aso le nei fa pea fa ai tete pe a fa ai ina oi. E il fasilia tangata fo ia tu stala na fasili le tamano ilonga lava le faifi au Amerika ingo ia Dr. Shula, Robert Shula. Sa fasili il tangata ono se faifi au ilonga fo ile ilo na fale sa ilonga tiwata sa ia so ia tele lava. Na fisili la ia ile tangata fa pea Shula o le ase mea tasi lava e tatau ona fa aitete iai le kerisiano afet mai le tala al faifi aule o le fa aitete pe a fa ayaina o le fa ayaina ele ai se taimi e sili na faingofie ona fa aososoina ai i le tangata e tusa ma le taimi e mawalunga ilo na tulanga ma faaya ina ilo na tulanga ate ta inga peo angelu hule Lucifelo leo ta wana yo Satan le mata upelua se furvalo tu se Ezekielu e te faitau ia i tala fai mai o le faaya ina o ia ma le tulanga ese o ia ona na tofia o ia le tu o ia o le kerupi fa manumalu no winga o le angelu winga ese lavalo na fainga ele fainga ele tu o Lucifelo i maa na fawai ese le matautia ma le aulelei sa fe alu ai o ia iluma o le no fali o le tu o ia e falling mai o se tai vi inga ile tu o le mela utupu ona o le aulelei wa vai lua me na pa uia Lucifelo o lona poto ma lona aulelei ia lela fai mai ua va ai fo Lucifelo ia te ia ai ua leva ai i le tua. O le kele lao longa wa ai fo ia te ia na wha mawalunga wa eva ai tala fai mai na o wiloa lo wha mawalunga i le aso na whai ai oi wa wha mawalunga i lo poto ia malo la le wisdom and beauty ua wha mawalunga ua wha pea i fo i maletala Lucifelo eva ai le i le tala na fai mai ua manatu o ia e si itia lo na no fuali e siri atu inga ua faia inga le tu makuele tuele tulanga mawalunga wa vema me ua fia sidi ai ua fia pei o le tu le ave mai o te si tia lo no fali ia tusa male no fali i o le tu ia le alanga kudi e se lo le tu mapa onga ua fa mawalunga
ina ua whaeaina. So e whapena whaila i le tangata leo Nebukanesa le tupu, te whaalonga so o lava le nei tupu o le tupu i longo Papelonia. O le teiminga whaeainga ai, ua ma ua lunga le malo, ma ua lunga lo na tūlanga. Na ave i le tua le miti, o le miti nga kui ai, e la patai ai e Nebukanesa i lona wha mawalunga. Le langa wha makala e tani elu langa miki, ma whai e kangi elu, o le miki. O oe o le la autele, le nga kuuinga i lalo. E o nga e le wha mawalalo, e o nga e a whaina, pa pei oe o se manu se tulo. Ia le la, nga whai e a whai upes furu, e whai upu na dus furu fitu. Na whai le i tani elu, ina wa wha makala le miti, ma le la patai inga na whai ai. Whai mai, Nebukanesa, whai upe luas furu fitu, ia e la wha i nei au anga sala, whai le a mia tonu, ia ina ia ma ave ese le a mio wha pio pio, pe ma whai ai lava, o na wha leva leva ina lau file mu, ia po lau malo, vinga na tala. E umanga whai ila pata inga tani elu na ave ele atua ya Nebukanesa, ai o whai upe luas furu iwa, ele i whalongo Nebukanesa, whai mai tala, ua ma vae masina se furu rua, kalu o nga maua le pata inga mai le atua, ai le aise wha mawalalo Nebukanesa, mai ua whai alua i o ia ilunga o longa moka, ua tilo tu ia Papelonia na i whai mai lo leo lana tala. Ole, ele o Papelonia tele ele nei le malo ua au whaia, malo ua au whaia mawhale ua au whaia, e vi ia ai lo mamaru. Nga umar tala na Nebukanesa whai mai male atua, ia ua tea oe male malo, nga o nga wha mawalunga o longa loto. Full stop lo malanga no foinga lea na whainai. So le lui whaila mo oe le asal nei. So se whaeaina wa whaeainai oe le atua ea e whaitete. A wao le taimi e ke le whaikeki ai. E iu ina e whaale tonu ai. Ai o le ki a whaeaina oe le atua ia mawalunga pea le vi inga o le atua i lo whaeaina. Le tua, whaafetai e te lapatai mātou o le ala i le whaamawalaloina, o le whaamawalunga o i mātou i teimi e te whaeaina i mātou. Whaamanuia lo watunu o no lo suafa Yesu. Amen. Oh
wali na o le kolisia vai maunga I Samoa ma le langina e o le pese tolu se lau valu sfulu o le tu special e whakasa le pese nau a whai I a whai masulu e tawalunga anto i le polgala mena o le arito o le ola mo le antulanga whaaptaila sunga I le whaiwhi au ia pasta la whai le kopa mo le tātou polgala me le rifo ia se tofi ia e ma se toi whaamanatu ia I tātou ia aua lava ne ia I tātou si ia ko pere vi inga ma le whaawhitai ma awe le whaamanu ia ma whaasingo le mamanu I le ana le mamanu ma mea uma o lo o tātou ai Ioi e wane I o tātou whaia le tala while angale ai ya angale ai ya Ioi angale ai oe o ke whaia koe le manu lūr vaike e la vea uma ia ka kou e ala kei mi voi le leo ka whaapea o angale ai loka malosi angale ai loka poko angale ai loka ko mai mao ka ngava ia e le sao mai au kou ia atonu e sao I sisi fasi tu ai angale fina ngalo I eileri ia se me mangu e si nothing I come back from my irka la le silo maku Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Ala wa toi vanu minutu na tala o leitula e lua I le rifo ia wole la stofi tala lua toi au dantu ia tala I veifurua pe on tupena mai le tuatai ia plofianga ia le ulua ia li ia Aisha Hooch ia wala wale longa pui li o lau pa ia malo o tau malu o disi neo whaalinga ma whaasilsilanga o lau tau mai le official radio Samoa le ia stofi wala wale longa pui li o Samoa o lo o mafuta mai tutonu au kilangi ma o te roa Awaringa lo sau lo minga o le tusi o le songafa tasi ma le lo minga o le vau filifili e mawai whaalupenga o Samoa I sisifo tutuila mawadua o risi o tala tu o Samoa wala ngā upu o le matafa I o le matai le whainga o whaale malawe e pei o whaai puiponga ma liu le osi o singa o ainga fe sila whainga o paolo o si I whaaloalo whaalangingo e kālesia ma le tele o le ngangana o whaalo longa e na o le fitu se fulu tala le tau Wana o official radio Samoa le tolu pa tolu ona Howell Avenue Marukau e maua tuai sau lo minga. Morisi whaamtalanga wala mai le tātou ofisa I teimi whainga aluenga I le lua ona lua tasi lima I watolu, lua ona lua tasi lima I watolu. Awhi te lei lunga o penga ta whailangi ta ilalo le shopradiosamoa.co.nz shopradiosamoa.co.nz o na whaima yei leo sau oka whaafutai. O le silsilanga e whaapea, whaalelenga pepe, whaalinga tū manganu. I le awa mana whaaloalo e wala awa tuai le whale lalanga I le mamanu le turu e awhiwhio mai e moli mawina lana whaalelenga pepe I le whaalinga o tū manganu a Samoa I manurewa. O le awa dofo I lea e te tātou te whaamanatu whaatasi e le vaiaso le tūto tasi malenga ngana Samoa iau te aro nei. O le nei tau mawhainga e tai lava e le matua u, ma lana au se I papa, ma le a onga Samoa o le whale lalanga I manurewa. O le aso whaia e o le aso antai awas wharile aso ono uni e poto I le tu lai wha I le whiawhi, a matali e le wha moe le awha o le wha. O le no fuanga e whaia e o le manurewa Sports Centre I le tasi valu o, Weymouth Road I Manurewa. Tātou wheilo ai whiawhia I le aso mo le manuia, tai o lo sainia e sa o antulangi o le tangaloa peni nei fupo o le whaatun sili leo le whalalanga Cultural and Education Centre. Ma le tātou whaalinga malamuli le reia wauli a inga I whale toi vai ngā I sa tupaitea. Ma taute whaatolo wantu Samoa I lau whaafunganga a le rei whaasilsilanga e whaasilu tonu lea I le maafutanga alo matama whanau uma a le tātou a inga I whale toi vai ngā I sa tupaitea o lo alalama papa au I so sei tuo au kilani nei. E whapea la whaatonu ina le tātou whaamoe moe I le astona I nei le tulai se fululua I le awoli e te talo atuai ma le whaanolo tele a fai e te tau mai I le ainga I whale toi su mai a fia mai tātou mafuta whaatasi I le aso a tawhaina.
O le aso e whai ai o le aso fitu o iuni lua whelo lima o lona wingo la stona i aso nei. E whaia lea i le Valu Lane Road i Weymouth. Valu Lane Road i Weymouth i Manurewa. E morisi wha mtalanga wha sota iane le olua tasi o valu wha o iwa fitu valu. Olua tasi o valu wha o iwa fitu valu. Pole olua tasi lua o nolua iwa fitu o tolu. Olua tasi lua o nolua iwa fitu o tolu. Wha mtai o lau senia le rei wha silanga e asianta nu o sala malau tafi sinapati o tai fono o le mafutanga na e le pitanu o whale toi i vai ngā i sa tupitea. Risira o tātou whaalinga lau tonu mai le nei vaenga o le hawoli i na ua toi whameduta o Natalia o le tu la e lua. Radio Samoa. Taslima i watolu amo. Whatala whantu i leu so ia taiso lewa avea nei matama kiwi. O si kai. Ai voi ka oi kia rere kai le so whaftai mo le oso pesta. Wala vange ye so ngaru se me o le malulu le aso nge. Oi pele au pepe ia lunga de poeaka ranga mea ngai fa. Vale fai mai o yele ai o sepanga Nena e pa você no ngalenga o capo na vai foi faciela e a femme con isla soli ele mala lunga batsi mai o lima be a fai wa e fia be a fai wa e fia oh ma foi le fia fia,
whātalo whātua se whaopoponga le nei o tātou tālafo mo le nei tūla mai lo Radio Samoa. I talo to mua, e se fulmai tasi whale o loa e whātawina ai awa maa losi to tono au kilani nei, wa tāo fia mo se taimi le tū mau le whaonga ai nai o lātou lai sene, e mawhai ai o na lātou whaatau atu ma tuwhatuwhina atu le awa maa losi. Ina ua maua lo lātou solia ai o ai e inga mtu la fono, talu ai lo lātou whaatawina atu awa maa losi i whanau witi. Ma na maua I reporti na whaia ia ngā ioinga au anga I atu se asia singa a sui o le pule ngā nuu po le Auckland Council e maua I loa le whaatau watu e nei whale o loa o awa malosi I whanau witi. O whale o lolo a fia le Black Bull Northcote, Simply Fresh, Hillcrest, Boro O, Mount Smart, Maisi. E fast food valui tu la nga I le fitu aso e whaasalai le whale o loa, fua lava le ia a fianga o ala to ngā ioinga. O le whale o loa wata o le good to go wa maa ua lo lātou tauli maino se tusi e whaaliloa atu wai le tau fia le tu mawai o le lātou lai sene mo le luasu tasi aso. Ona o le tele o ai inga mta I ala I lalo le tu la fono le whatau ino awa maa losi o lātou solia. O le ase singa na wha solo o se ngā luenga whaatino tu whaatasi a sui le pule ngā nuu po le Auckland Council ma le soifua maloloina. Ma ua lātou whailo, le mo mi ai o na lima taitaina le lei o wha leo loa, ai meise I o lātou uia whainga whaavai o ai a inga matu la fono, ina ia mawhai no lātou tali atu I a fianga o le tango fio le awa malosi, whana witi, whaasolo atu lava I tupulanga talavou. Whamawina le onga o se whaasalanga e o ai le whale o loa, ai toe maua le solia o ia tu la fono, I lalo tu la fono whaatontonu o le Sale and Supply of Alcohol Act, Wa toa tele tangata no o Aotearoa ua whaalio lātou whi na ngalo, I le langolango ina o fuafuanga le mālo ua whaata oto nei, I le tapu ai o whanau I lalo se fulu ono tau sanga le mātutua, o na toi whao ngai tu laupo o penga ta whailangi o le social media, I te tono New Zealand. Ai ui se maua lunga o le numero tangata nuu ua whaalia fo I se iloilonga le tio whawa mālo New Zealand, le ese ai o whi na ngalo, o tangata na palo ta I vaenga whaopu whai ese. I wha maunga o le 5.7% o tangata kiwi e langolangoina. Tōsu tasi 10% e le langolangoina le fuafuanga, ma le 10% e le o mai lopo o whea tonu e lili whai o lātou whina ngalo. Ai le whaatu langanga o tangata langolango ma tangata pālota mo vaenga whaopu whai tu tono le atu nuu, o lo manino le mawalunga o le pasene o tangata na pālota mo le vaenga whaopu whai o le national, e langolangoa le wha maite a le malo. Fitus fu 5.9%. O le Act Party o lo o mai tauina le SS o whina ngalo, e pe ona iai le 5.5% e langolangoa le fuafuanga, a o le SS o le numera e matua I te atu lava I le tapu o lo o whaatulanga nei. Manatu nisi o sui o lo o langolangoina le Act, e matua I le talawhea ngai lava le fuafuanga, ma o lo lato iloa e le taitai lava o na whetaui, ma a noa lea tu la fono tau whaofi, ma o le a le pasia. Ma awai whamaunga e ono suruiva 10% mai a I lātou e langolangoina le New Zealand First, ua si I lima e awai I le fuafuanga, a o le 2.4% o sui e le langolango. Ae e lalo mai le afo o tangata na pālota mo le leipa ma le green e awai I le tapu. E whaatu langanga I vaenga whaapu whaine e lua o tangata o le leipa e whaasulono 10% e ioe, a tōsu 5.3% e le ai. O le Greens e vailuaina, whaasfu tolu 10% tangata e langolangoina, a o le isi whaasfu tolu 10% e le langolangoina. O lo whaasolo nei ngā luenga whaatino I le ilo ai o tu la fono mata iala o lea mata upu, ta walatu I le mata ngā luenga o onga. Inisi o talai to o tolo ni aveta a vale ua mōlia nei I le tu la fono, ona o le saunga le mua ngā ioinga na whaia e whao ngā ai ta avale, lea nei ua I lava o nā awhia ai se tāsiu tangata. O le nei mata upuna tūlai mai I Hamilton ma I whaamtalanga, o potonga po o whaatasinga nisi o tangata nuu, e whaia solo I awala I horo Tiu Bridge, ma le awala I le malai lele. Ma e tā ua o anga e whaatino I lātou nei, e peia tau vale whaavivili ai o pau, o ta avale po o vaenga o ta ua le burnouts, ma whaia ai tu unga. O le whaatino ai o lea vaenga na awhia I lo se tangata ina ua soa ma awhia I se tasi o ta avale na whao ngā. O e o lo mōlia o ni ali e lua se fulu, lua sutasi ma le lua sutolu tau sanga le mātutua. Ma ua mōlia e mōlia ngole aveta avale matautia, ma ele I whapena o na vave tu le ta avale le taimina awhia I le tangata.
O ta vale o lo afia nei le mata upu wa ave nei e leo po wa impound. Ma o tu atu nei se polo inga i le leto e whaonga ai o ta vale anisi. Mai tala mulmuli, o tu atu nei se polo inga le whaamsinonga a le United Kingdom po Britania. E toi te tongi atu waile te mai tai o zoila a lemi le lata i le tasi miliona pauni. I le NHS bo o le au nanga whaisoifua maloloina a lea tunu. Ina o whamaonia o na molianga le tau whaasese. Malona whaonga ai o pepa alo ia tu sia whaanga oi. O se tikeri whaamfo mai au kilani. Po le forged Auckland medical degree. E mawai so na ngā luenga le au nanga whaasoifua maloloina i le UK. Ma na ngā lua se tangata fo mai. Po o se psychiatrist i le atunu mo le lata le lua se fulu tau sanga. Whamaonia e o atu lava le 2 miliona na tutongi ai lea tamaitai a o ngā lue ai i le NHS. Ina ua maua whainga tau whaasesea lea tamaitai na mōli ai loa o ia. Tau nuunga o le mta upu na whaamaonia o na mōlianga. Ma le whaasala ngai fitu tau sanga le whalpuipui ai i le tau sanga lua o lua tolu. Ai whaatulanga ngā foi o le mta upu na poloa ia ai le whaamsinonga le tamaitai. E toi tutongi atu le lata le tasi miliona o le tupe i le NHS. Ma le tutu unga e tolu maasina ua ave iai. E te tau o na maua tuai lea tino i tupe. A le ai, ua whale pui loa, ma e ono wha o popo atuai le isi lua ma le afa tau sanga. Ma awe reporti e leo le taimi mua lea, wa afia ai zoilia a lemi i le tu la fono i lea lava ngai o inga o le tau whaasi se. O tatou tola fona mo le nei tu la whaaftai whaafonga mai, Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
vianga sui fi loi le mai ai o tātou telefon le dei vaenga le woli mai DJ JR ia mo le tanga fa telefon ia le ulu ia li Aisha Hooch mo tātou telefon e pe o sa fa fonga ia le tu la lua mo se fa poponga ile a woli a te hea mo le temdei fi langa o le mo le tātou filo inga ma le fitalenga ia lungia pira pila nato le tutumala o nanga a le fale tavale tasi au kilani sifo inai Henderson ia po o lunga o Lincoln Road o le tutumala o nanga le al City Cast wa tala fan tuei lau talenga o lungia mahalo le whaiu le whaiva ia mahalo fole tau antai wa tātou whilo ai ele masina no le ria tau sanga mahalo ngā lui manu fa malo fo se fo mo mo la mai po il night tour official fo lo te lengo lo nga sia tau fa lau lo ino tu lango tato business ia ile nga fa lo tato fa talo fa ile nga fa tai ia tato fa pera fo ile tu no lo fa fo sta po mai ia lo fo ia so tavel vala ai fa tai le tu no e ia tavel vala ile nga lo ale tu no tato tua ia o fa tavel ne o na mo tu tua ia vai mali mai Samoa so se vai nga te na biel so soni ngan Samoa ia awata te matamuli tal no mai ai fa so mai so lo ngona Samoa fa pe ia tu la fa nga ven stoki le tua ia la to le lo mo bel tanto mani lo fa no manu ia wata tu nga ven fa ia so fa stai ia tu no ia ile lo tato val pe ai fa te le tato se manu nga fa lo ja, bola la vre umi tātou te nofo vala ai fesila fai la vai lumo lana fio ia tātou tālo sanga. Ja, o le lau te mai tau antu foi lele. Sel toi ngā malo si le ua wha foi si ei lau talenga urungia. Io, o le nganga io, o le tātou soifua ngāpi, o le tupe alma o si anga o nei me uma. A tau vai ale peso i le ato, io o tau wani lalo le leo, a telefo le peso le ato, io pe a pese, a pe ei wana pese. Ia ona walangona le sia lo ia fa munianga le tua ai fa afta ia utelo o le tau fai malo si mo ta le o le mlia uma ta anto te mi nei se man ia ga fa lo ia fa afta fo le tu o le fa fo ba ta fa so ia utelo ia o le tua ia le fa lo tangata fa so tangata po ai mo tangata lo so fu ni fo ga le se man ga fa lo ma lo va tai ia e wi na vai se nga tanto vala ia le vai mai tau watu e te leo ta mala lava awale tau toi no le malo le tātou. Toro ia se ama ia so whirangan o a mai le tau tua mana unanga le tātou whale tāwalo le City Cast. Ia me se vole tau te leo le malo Samoa o lo whaapea leo na whaongaina lau tau tua ia ma sea au tau au nanga e tū tasi lava inai au kilani sifo o lungia. Ia ile nganga whaafstai, ia o whaafstai ai whaamua ia Samoa, o ai leini tātala tele ile nganga whaaloalo mo le kloia nganga wha. E tele hata vale wala watu nei tai vai aso. E mo ia ma mau mai nei, isia mato pito, ia e mo mori ale nganga whaafstai, ia tunu o no le whaafonga mai pe i tā whaasara launga, ia o lo whaailo atua ia tātou tua tusi, ia ai ono le mau fo i o South Auckland mo le mwhai, ai ono au si ate, ai no le o lata atu la tau tua i la foi la le ua fe mai ai la to fa ai do mai ai ia ai tua tele mano no e tatu ta vale se manu lo tono lo to la foi le o i le o to ai si ai no sa bom ta van le leia le ngate po wili i o tatu ra fo ai to ingo fo wa ai tele no special to ai e le ai ma se fa ngata la o sa wa to sa ngai ua fe no fu tolu a me bia ai na ti tiro le shape okay ia sa mo lo na pruvo i o ta vale a nei le o tele na la wa to ai no sa bo awa o le lava o te fautua iai ave ai tausanga le nei te ave tausanga o le lo wa kilomita o ta'avale ia ma ta'avale lava po e o ngā ia tātou langa o tātou fai sina mafa le nganga wha aloalo te wan o le nganga le whaafta iai na tunu ono le tele o le whaatau e o fa nei vai aso o le whaatali po isi apply ia o lau wa umo na saini se tātou whaatau e lua ia o muli atu sao na ia inga o le nganga whaafta i foi o lo iai tātou cashback o lo mwhain whaati e tia ai lunga o le manaonga o le ainga le tuti tau au mai e mana o bia le 5 po le ono ia ele ia se asa e maua mai ia pauale nganga ia o mai tau ta vale to e sa tu tau cashback al fautuanga ia fa bole to tongi o bole lo da wai ia ma se be o mai fua i nei be uma ia ile nganga fa lo le se manu tele ta tu ta vale ben o wili maua ta tu Toyota Hilux ia ma tanto Ford Ranger lua afe nufu lua mai ngai lalo o lo ia tātou ta avale tonu o lo il tātou ia mai se ali tele o $4 iti o lo ia e o ngā mone o tātou a inga
o yang kapo la hiti a ngā mo la to a mata ina la to ainga. Ia, o lo whaingofia tātou finance, o lo sawa 50% le tului, le maulalo leo lo sawai o le ai tele na pa maulalo. Tului o tātou finance tulang o lo iai. Ia, o lo talia foi la to o lo whale tonu tongi ai talaf, o lo iai tātou finance o lo tio iai, o lo whaina sawai approval i la to nei, ia mana au penfiti, mana au pensiona, o lo whaina au te tau tua mana au nanga. E watu ta vale male warranty, male insure, e le whain whaangalo me i e lua. Ia ina i whaina pui pui eina ta awanunga le tele. Ia monisi ala whamtalanga whamole mala mantanu mea lea o le olua tasi, o malvalu fitu lo fitu lua, ia po le numero le tātou company o lo iai mal tātou website, o le city card down and city o lo mau mai tātou website, tango atu ilunga le website, ina open there, ia o lo iai uma ilunga ta avale o lo update uma tātou ta avale mtau, ia o na vidi mai lea ia ulia tātou so ta intulanga o lo iai, ia le tātou so ta inga le ngang whaalo le se manu tasi lo lua, Lincoln Road, entertainment, mau ia le tau tua mala o nanga, ia wala au mai lo tātou numero pe a whapete mna mi sta vale o leo ai atu tau li se manu, o lea nga i mai le tele o matangi ia mai, ia no vinga, pēnal ta vale lungo le tele, ia no vinga mana tua ila utala lea, wala au mai ungia le tātou numero na, ia o na maua lo ta wale fau a wā, ia so timunga o ngasol, mai de ngang whalo o le atu whaftai le sunga se manu, ia pa o pēlo si ufonga walta utuino le tunu, Ia whaila, ia mai se le tunu so i fua mai maria, le ngang whalo. So i fuia, mai tasi, ia, pe o na tala ile to whafo ia ulungia, pira pera nato le tautumana unangana ale, City Council te mau i nai au ki lani si sifo, wala au yeile o volu se lau lua fitu fitu, tolu fitu, vat o volu se lau lua fitu fitu, tolu fitu valupo o le lua tasi lima, valu iwa lua fitu e mawai ia sousa pe a whio rei te lala ina i au ki lani sifo ia maso spiritu nu lavo au ki lani nei ia po o ni usila foi e le ia le fsili mana mana mai e le angalo no fo mai vapea sorry angalo ilo au ke fsili yo Radio Samoa Taslima iwatolu Amo Malu siantu matua mawata vale piki mai le whana wa onga i le tua i wa onga i se teimi le o toi mau e o lo o tali tali fo i le tanto filo inga masani e ia wauli o aso uma i taunga manga o lo o whanga solo o le whaam sidonga i lanto o to ono o lo o whanga solo i Samoa i le reiva i ta longo lena i atea watala ave le matangi le ea ina le manongi o funga la au e o le whaaya e Samoa o tama whanau Samoa wana o e lava I lalola mitele o whanga tama Tua whale le papa Uma whale le moana E uina e mativa Ai tau ma whai lava Manuia
teo a ia whai a mawhai o mamana awa e te whaavai vai a ia mana Samoa lau tapua inga me ona talonu atu na mawhatai lo la lo whaiva o se whaiva tapua ia le mea mori e manuia tauina ia e mana toa lo atunu pele male tapua inga ia polo tino e mala mala ma o mata o mamana ia tafe toto ala manuia o la asama tauina ia e mana toa lo takwa mai ia whamua mua Samoa e ole tama sani o tama na o matua tuile atua awane I o ta wha moe moe I le malosi mana tua au au na le atua lo o puno mai tatalo mo so taui Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale I, ma le tale maasani e tau fia ai lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau o na lātou e whai suenga o le tale, a ngā I le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma whai loa I le fō mai, coughtest.co.nz. E le ai se tatongi. Whala au talavai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. O e si la fia e iwa te si ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele sele e oe le manuia. Le Little Feet Childcare, tatala I le asongafua a ngā I le aso whareile mai le fitu I le taeao, a ngā I le ono I le afiafi, maua le avanoa o le pepe whato a whanau, a ngā I le 5 tausanga e a onga ai. E lua se fulu I tūla, e a onga I le tamaititi 3 tausanga a ngā I lunga, e a ungoa ma se totongi. E mawhai o na piki lo walo I le taeao, ma toi maumoli I le fale I le afiafi, maua fua le lunch I aso uma. Talia wins quotes. Whafsota I loa la walo I le Little Feet Childcare, Luas Fuluono, Yates Road, Mangere East. Telefoni o iwa, 255 55 21. O iwa, 255 55 21. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa.
Ai si whangamalio le kalapua la kapia le tamauli mai sale longa malamo tele sala fai piona sa e whafunganchi to lusa fulu ma le whamidu te ona tale o le tulai tolu stemi lo toi mauso te yantu le fionga ya lilo mai ava mai de vai le suyo le tantu wala leo e sa moe le dikfo ya stopi po a mai ni si mo ta polo tulai mai tono le tantu utru tala si yo lo solo le dia fuanga o le dia so tofi wa e alwe pikile fana wa onga wa utu lau ta vale nai mana ia le pa uo kau o ping singi ngai vai kau
atu wale ila lo utino ile namu ayo che usulava male fia fia tali ilangi ayo so manuia o tale ilava mea uma e mai le atua o tale ilava mea uma e mai le atua. Te wha atu I le a onga e whai uma e tamaiti o uponga I le uli uli o si o upau ma o uwai e papala I le namu o alofi vai ma fia fia o se e vai o te lenga fatia si o ulu e momo e tutasi le moa moa o le whai si o Mamo e tutasi le moa moa o le whai Wale au au tau mawhainga I se a o ngai a pia Wai ulawa I le kolisi masani Le maumanga sasa le tonga whai O le sapelu lava o sia upeni Ma sia upea tau ato ato Le ie la sa o iuta E tu sia o le lafo Le ie la sa o iuta E tu sia o le lafo Tau le fetaui I le fufusi o si o uofu ae Ae le ai oni o se vae Si o umiti a futau le ofi O sili ai ona oti Si o umiti a futau le ofi O sili ai ona oti Ngilo uolanga Te tau na whai so ainga Popo le vale lo umawhau whau O se panga ai o le au Atu atu vale o si o uloto O tau o so ai o le moe tolo La umalo me aunga E su e ai se ava Talo falawa o tu finga le tau tala. Hi Radio Samoa listeners, this is Cece Winans wishing you a fantastic day. God bless you and keep listening to Radio Samoa 1593 AM. Talo falawa o te vitua le nei o e whaafonga mai pe le Radio Samoa. Tasi lima I watolu a mo Samoa I maluia lau whaafonga ma lau whaasausaunga.
Silver Mani now, Small Man, well, Pacific Love Band, the Divine Ola, only in a choice of full middle chair on Nantala, like July Tolu, Tally Elita, to so Ingham, the young Yari, the Mayava, make the vine, yeah, Manksha, Molly for Woli. Jonathan joined Nine Ponele, Fantasy Mail of telling a Tia, Felo Tusi, Man Aing of Fat Vovo for your now, this year, Fat of Love and Tola Inga, to say Mayela to Maf Tangaday. Maloli na balanga manuia wa ise me ile loanga inga ya oi mangofu fide mu le fane ole malulu fe is malulu na melpon vai vai malo yo pula pepe e talvantu yo fala ke ngalo ole taya ona leila ole na fa iloa fa fala wi telemanya le vaenga fa fo te ile fionga ile sa fa pito po ole pale mia tausi mea o loo ye le terminate tono le tatu tro o le tatu wanga ye tie e tal ye le tatu filo inga malafionga ia le lo yava e se temi o la wo li nei Ia o te manatu mai a pailango ia paia ma malu o le tatou pesil whainga i le nei tai au. A ua taimua ina fo'i le tatou poto mai i le wheau ma le upu fola i le sunga le to ina. Le matau te whemusua i luma ma le to ina. Ma eu fo'i le faalia o le finagalo le atua ia ma le aso ma le tusi ki faitau aso ma le mataupu autū ua mai atono se faitauga laualuga taʻina o tatou mafaufauga le popole i le talepe o le malepe ae laualalo mai e ia le mafuaaga e toe fanau mai ai le simea fou ma le mea aogā ai tua atu o lena o le finagalo lava o le atua e tutupu ai mea uma te iua tatou faapea o se tatou loto o se tatou taumafaiga o le ua paʻu le suga iā se tagata fai masui o le vaega faaupufai fou o le Samoa Uniting Party po le vaega faaupufai o Samoa o Potopoto. Sa-U-P. Mai o te manatu o le nā fo ua manino o lo o tufai nā tu fo ini pepa e whaalau ilo ai se tūlanga lau tele le whaamoimoe o le nei aso ma le pāti. Wawel kako press release. Ia, au te manatu o le a o wanga i loa i le autu ma le whamoe o le nei aso. Tonu o le nāua manino o le nei aso e wha i loa e tatala alua ia. Le whatula i mai o le vaenga whai fau le nei. O le vaenga whai o Samoa o Potopoto. O le Samoa Uniting Party. Ia o le fisiri o ai le nā vaenga. Ia e pei foi nei vaenga o isi vaenga. E ei o na sui lau tele ua le stala e ei o matou ofisa a tau tanga i mai i lo uitulea tau matau o i latou ia o ofisa o le pati o le taitaifono o le failautusi ia faapea ma le tagata tāua foi lea o le teutupe i lo tu lea taumatau ia toʻatele foi nisi sui lautele o loo galulue ma fesoasoani e tapenapena mai le faamoemoe
O le vai aso le la i le aso tofi asfalaile register asfalaile na lista la ina lo ai el vai na fai i le tato mtanga alwengo le emsel ia fapea i el tato ofisa o fenga palota mai atonu el nato te manino mal mafuanga fo i wo fai ai le asol nei le tatala alo ia o le pati ono le vasenga le lo tu anga vale le kapeneta po o fai pule o le pai inga sfulfitu sa sai tia uma matou fal tulafonu o matou o sui o le fast mai fto ata tala le naturanga ina ua fata ape le palimeni e pe ona tupu le asolua ia asolua asolulu asotofi o le ua matou tulai atu ia ua avanoa le tulafono mo matou e fasilisila ai le alo ia o lenei vaega faufaifou ia o lenā e afio atu tatou talanoa ia le taimi lenei o a'u nei o le palemia me minista o le malo tausi ia po le malo fa'auau se ia mai a mai le tatou faiga palota tele o lo'u loga ai o le tulaga ia o matou o e sa avea matofi o i tumalo mai o lo'o tau e vea i lenei foi taimi e le gata o matou tiute e fa'akapeneta ia a lo'o tau apepea nai o matou tumalo aua o le faitoto'a lanā o le matou ulu falemai i le palemene ma le pulega fa'alemalo tauala mai i tumalo e i le vaega lautele o le pati pe ona fa'asilisila atu a o le vaega lenei e to'asefulu e sefulu fā ia minista ma le matou uso le fioga ia fale o mavaega ia fale o mavaega lea na fa'alavalevea fa'aletulafono ia ona faila ia lea o le mea sa'o ma fa'amavae ae ua fa'aupopo mai pea lona fa'amoemoe i le tu'u fa'atasiga o le pati fou o le fesili atonu tatou te mafaufau fa'atasi ai e le na'o matou o la le mea matou te mana'o e fai lenei pati ia o le tali atonu e lē o se tali e taumate matou te manana'o e fa'auau mauna ia ma fa'atini nisi o taumafaiga sa fa'atula'i mai i le paea'iga lea ua fa'ata'ape ia o le auala fa'aletulafono na pa'u ai le faiga malo na tou te silafia o le pa'u o le talautupe o lona uiga le pasia le talautupe a le pasia le talautupe ia o le a le mea tua ia i le malo mai o le taunu'uga lea i faiga malo fa'atemu kalasi tupu lo le mea lea fa'agasolo loa le mea lea ua o tatou alu ai nei fa'autua i le palemia lea o le malo ua le toe iai se atoatoaga o pulega i totonu o le palemene mai ua tataulona toe fo'i atu i le atunuu ai i lenā tapenaga tele ma o te manatu o tele tautala auli'ili'ili ia i le aso ai totonu o lenā tapenaga tele o le talautupe o lo'o momoli mai ai le galuega fa'alemalo sa fuafua i ai
mai o le nganga lana ina ia mawhai o na whaawau whaatini. I le tati ai o tatou puloketi o ngā ruenga whaana malo o au nanga. A o lesi lava mafua anga au tū. Wa mātou mali o mawhaatasi ai e au pea o na mātou tau mawhai. I tutonu o upu whai ai maise o le taitainga o le malo. Ina ia wha mautu ina. Pulenga e wha vai lunga o tūlafonu. Entrench the rule of law. Ma ia toe whaafoi mai le whaatuatuanga o tangata lau tele o le atunu. I le mea ne e tau o pulenga whaalimaro. Wai mwhaifoi ono tātou i oi whaatasi. Atonu ua sola le nālangona i te tonu o le atunu. O te tautau so i le tūlanga le nei o pulenga whaat tūlafonu. Po pulenga e whaavae i le tūlafonu. Te leo taimi. Pe talano atu i tangata e pe fia tō wha. Pe leo se mea maadi po se mea e fi whalongolongo iai. E au iri whai upu ma whaamanino ia pulenga mai a tatau ma mutawhai oi. E na o le pau lea o le awala tatou mawhitanga le nei. O le tūlafonu. E na o le pau lea o le malu mō tangata uma. Tangata mautofi, tangata mai, tangata matutua, a tātou whanau. Le tūpau ta maitai, pau lea o le malu mautinoa mō tātou uma. Mai o le mele na malili e ai o tautua amo tātou mātua. E whaavae le malo fau tuto tasi o Samoa. I le awhai se lau ono lua. E whaavae lungo le pule whatura whonu. Whaululu i le tūla whonu whaavae. Mafua angana. O au, wa whasfunu ni te usanga taluna o whaipule. O le basenga lea, e le to tele nisi na iei mua e tono kapeneta, po le parliament. E mwhaifoni tātou whapena i le wainga lau tele, i sia mātou pati o le fast. O le tala fo il nā, o le fast. E le ngata la e fo, le pale mai o se vaina. Ai le to tele lo mātou whasenga. Na iei mua i te tonu o le pale mene. Pe iei mi a lātou malam na maanga. I ala o mea e whaangaio i eile malo. E whaila o lui tau, o le whina wina ai o le tofi. Ma whiriwhiringa ai tū malo. A le mea na sa whaangai malo fau. O le whinau, o wanatou te sila fia. Whaile pālota i a apelila. A efto am whaina pale atu. Le whainga malo fau o le fast. I a iulai. Whainga tāna luluina. Le whainga malo a le HRPP o maua. I le fast food tausanga. Whainga tāi le tūlanga whaporkiki. Lui tawina foi i le ulu fale mai e fa foi le whainga malo. Ai na maua lava le whamoe more. A mātou sāwa vali i lunga o le tūrāwhana. O mātou
ta iala ia matou te savali ai o te fia tautala lai titi i le si o manga lea o lo iai nei upu whai e malo ma le tāpena atu o le atunuu mo le whai ngā paro te tele e ese le vesi whelau tō ai o mawhauwhaunga o tangata whapena fo i taita le vesi fo i le vainga il tūlanga lava lea e masarumia ai pea e o i tonu o pūlenga whaan malo pe o e su eni la tau mea whaunga i ai o la tau tofi pe o e sa iri sa manuia o Samoa o sisi o manga bevesi amata mai tatou palota o le rufu le tasi o se fesuia inga tele i to tonu o le tunu e le ngata le whiwhiringa a le atunu e tawala mai i whai unga i tu malota tasi a ua maua a fo i tu tonu o le aufenga ruenga le malo o tupulanga uma i ei pia whape ua fast food tausanga e le i loa lava i latou sesi whainga malo na o le HRPP ma i le nā fast food tausanga luas food tausanga montu tai tu le o le si o manga le na o le swinga le ana tatou sui ai mai le whaingo fia il matou whare mai il whafoeina le malo e liu ngata le au whainga luenga mai momoli atu pēr le wheau ai mai se ai taimi whapenei e fisui e inga o sui o le atunu o ai e whaamuli i le malo o ai e tā ofi le maia o le au whainga luenga le malo mai whamoe moe e tutu i o latou matawhai oi ai lea a fia i whainga whaporkiki e le whapea e le eini la ngona o tangata whainga luenga po whele i tū whaukwhai na te langolango ina a ia tatawa tu pea ia i loa e le tangata whainga luenga lona tiute mo le tautua ina o le atunu mo tangata u ia tanu noi teta ia te le ana i to ina tanu mai la whep se lau ono lua ia pe taulata mai au titilo atu i le tatou potu le nei ia pe le ata te mantua ia nai to ina na amata mai ai to ina le nei tu malo fia me munu e lua so o mai ai mal fionga ia tu pota msese so o mai ai tu pola f so o mai ai nai to inova ai to filau ia o mai lo taru fole e tau tu mai tu la epa la ia ma ole tau talatu o le winga o le whaamatalanga i nei fo i mea o vaenga whai ta inga whaporkiki o pe wo ave fo i nei mea o taitai o isi vaenga mai tauina ia mo le taun whai a se vaenga ia na o tau sirfia tu lepa wa tele tau sanga tai tau tua i le tunu na whai o tau sirfia ia lau ia atonu o tau sirfia i le parota taruai ia o te le whaia le ni tala o le aurila la ai tau o nei
O le winga o le taitai. O se ata fo ile na o se vaina. Ia, whai ele tala ia, e whai tio tangata ia te, e whai mai o te le tau tala. Ia, ai mai se ale au tusi reilu mai. Ia, e pe lo mawhau whau, e ri whai asau ngā luenga, e whai enia lato tala e suaira lato ngā luenga. Ai, I lo tau fi whataitai. Ma u fast food tau sanga o whai puli. O te anga I le me foi lea e tau tala ngā luenga. Ma a o tau tala foi. O te fia tau tala I se mea te tau ono tau tala iai. Ma le mea o te tau tala iai. I le tele ara taimi. O te fia tau tala I to tonu o le palimene. Ono lea. Ono na iei sui o le atunu. E mo moli atu iai le feau a le pule whaatonu. Ma ina foi e mai e le tali ia matou. Moni. Whaari mai fina ngalo o le atunu. Ia e mai se ana ia so I Facebook ma social media. A I le whaangai o inga lava o le malo. O le li o lea. E whai ai tala. Ma whai ai tonu. O se whai ngā maro. O le tatou tala noa nei le whiau le nei aso. Io e taro whai le malepe. Ua o ina whisiringia. Po o lava le upenga le o le tatou tūma le tatou anganu. E fusia ai pe tatou. Pe o le mea e o tau sola. Ua avea ia whainga nei o whasalaunga foi lea o le social media ma le Facebook o me whapena. Ua whatupu ai se whainga ua foi le ua tele ana alia I mai. Ua iei se manatu. Ua iei I le saulatonga. E whaalia I lava le manatu o le tangata ia. Le tua o ia. Mai ai longa e o mai iai ia ni lape po ni whasaranga. Ia. Ai se whataita ingo le tatou tūmaleanga. Te loa iei tatou nuu iau whasara tangata o latou nuu o latou whaia mele. Mau te manatu. O le sipine le nā. E moli mau mai ai. Le ai, o le ai tau tauwhi le umaya. A tatou nu, pule ngā li imwhai pule. Tau pui mai. I le mea lea o le tatou wola whetau si ai. Pasa moa. Whealo aluai. Tau siri file mu. Tulanga umwhapea. Winga tau siri. Tatou te mita ai le tatou tunu. Wono fisiringi a fo e lo tatou wola whatua tua. Mele whapeo, Samoe whawaile tua. O le mea o te pupole ai. Taruna o whaipule mai. O te tono o le mauta. Se asi I mai nei se whaipule ai se mata ukusiri o le tuspa ia. O so mai loto manatu pe sali e te tau e nā lue whaifea. Ai tu poro kiki ia. Ai maniti tinu I le whaau ngā o le swafa o leri. E mo moli ai ni manatu o le tangata lava ia. Mai I lo tangata whaatua tua. A o le whaipuli. E ese lo fefe I le mea lea I to tonu o whai. O le whao ngā ina. O a tātou whatua tuanga.
e una ia ai ni manaʻoga faapolikiki e pei ona isi o siomaga na e le tatou te gaio i ai ma o lea lava na faatupu ai le lagona ia matou nei matou te toe manaʻo lava e toe faamalosia le faavaa e pulea ai ia le tatou malou ia mautū le tulafono ia mapo mai le tatou tū ma le tatou aganuu ia galulue faatasi ma le ʻaufaigaluega a le atua tatou te tauave faatasi le faamoemoe o Samoa e leai se mea e afaina ai le finau i mau ma manatu ae lea lava tou te silafia ua tupu le mea lea ua lē taalo i le polo ae taalo i le tagata mai o le fesili ai le faiga lenā o le tagata e faia le amio lenā o le taalo i le tagata e lē taalo i le polo e taʻu mai ai na o tou ia e taalo lakapiu o le tagata e lē malamalama le tulafono o le lakapiu ma o le tagata e faavalevalea ioe o le fua lenā pe a tatou lē sa vavali i le tulafono ia ona outou e foʻi mai lea le outou silafia ia le fesega lea e tau na ou faaupopolaʻitiiti lava e nisi o mea matou te naunau e faauau ai le faiga malo lenei ua tele a matou galuega ua toe tapena ai maise o le tulafono na ana tou silafia lelei no ou alu ese ma le HRPP ona tulafono foi na vivesi ai le atunuu i le faatulagaina o le faamasinoga ai maise o le tatou tulafono o le faamasinoga o fanua ma suafa o le fono lena fai amati lena tou manatua e lua ia mau o le lē faatuatuaina na fai ai o le vaiaso muamua na fai muamua le mau atu i le epa ma lana vaega ae na mafai le vaiaso lenā ona faagasolo ai teuteuga o le tulafono lea a tatou mo le faamasinoga e toe faafoʻi ai i sona tulaga e taoto lelei ai ma faamautino ai le tutoʻatasi o le faamasinoga faamasinoga maualuga faamasinoga o itumālō faamasinoga e pele ia tatou uma faamasinoga o fanua ma suafa a le ai faauau le finauga fai mai atu i le epa sa lē tatau ona palota le spika ia o le palota o le tulafono lea auā o le faavae e manaʻomia le lua vaetolu ia o le numela la manaʻomia o le tolu onu na fai le palota malo le tolu onu ona ua palota mai le faipule o le HRPP tu faatasi ma lesi vaega o matou le fast ia ma matou ia o le kabineta pasi ai loa tulafono a le lae ave e le HRPP sa le tatau ona palota le spika i le agaga e le pasi ai le tulafono ia ua mai le faaiʻuga ana faamasinoga ua talia e palota le spika la ua toe apili e ui lai le faapea mai e ala na o e afe le mataupu le faamasinoga ona o le mea tau faagasologa process i le agavaa o le fofoga fetalai ae Samoa o le taunuuga o le mea lea
o le pasio tulafono nei tātou mawhai mai e toi whatulanga o tātou whawae whatulafono mō le tātou whamsinong. Ona o lea, e ono whai atu o lenga whatulafono o le malu na mō tātou uma. O le mautu, o le whamasinonga o Samoa, o le mele na tātou te o uma iai, pēr iai mea tupu ia tātou. A le mapo, le malosi, le whamasinonga, e a whaina uma tātou, i le turi loa o tātou mana onga, whaatulafono. Ia, e lo whamoe moe, e whamautuina pēr le whamasinonga ia le whaiunga. E aloa ia, teunga ia na mawhai o na mātou toe whangasoro. E toe whafoi mai e le whamasinonga, ilo na ato toana. Awa le marupui puia, o le atunu. Ia, o le si vaenga nai whaim whataita ingo le turafono. O le si mea o le lava tau tuliroa. O le ami o le tupu ia tātou o whainga whaala tua. Ia, o ele so ele mea manuia le tangata. O le taunu unga o whainga whaala tua. O le whaamativa ina o le malo. Pe a whaonga se i ona tamangai. Whaamativa ina. Mai e lese ngā duenga whaingofie pe mama. Ona e lava le nātura. Tātou uma. Su e ase mea mama to ina. O le lo matua. Ia, ai alo whaia. O le tamawa inga o le malo. O le aseta na tātou uma. A tātou le puipuia. O isi fo ia wala ia. Tātou te solo muli atu ai. E tūlanga le manuia ma le whaamativa ina. O le si tūlanga au e tau no fia pai e lo tau taranga le ni. I le pale mai o le whainga malo ni. O le painga lea. O Samoa, o le atunua le titi. O lona malo foi, o se malo le titi. O le tatou watina, e tupu mai le fisiri. E na o le malo e ngalu e fai le atina o le atunua. Le ai. E iai a mea le malo e mwhai o na fai. Ai a tātou manao, e si itia, ma laa i luma, le ati nae o le tunu. E te tau na tātou tāpena e whasoa atu, wāwanoa. O le tamau ainga, e whaatupu ai ala oa i to tonu o le tunu. E ngalue ina, e tangata lau tele. Ma o le vainga wao le na, ai whainga malo ni, whaasoa atu i tua. Le tamau ainga, e le ngata i tupe, a o awa noa whaala oa. Ngalue e tangata ia. Maua le mea tausi ailo na ainga. Ai eini mea whaupopo, maua mai se la funga mo le malo. A ia, maua mai le mea voi leo le independence, ma le ola sa o loto, o lo soifua lava tangata Samoa, i ona lava lima. O a me soani e tuai le malo, wa ai e le malo. A le vainga au au le nā rwhainga malo le nei, a fia si itia le tātou wati nai, e le lava le malo na te whai. E mana o mia le tū lai mai, o le atunu i atoa i ona vaenga e sese. Ia, le tautara noa i le tātou milion tāla, o lesi whataita inga fau lea,
e pine ele vai ngā wau na. Ia tonu sa taimi na talanoa awiri ili lea o lea fionga ili minsta tupe. I fuafuanga foi o talo tupe sa tapena iai. Ai au no tau sirfia. Sa tapena ina le talo tupe ma matou talanoa. O le ale faso mo i tu manu. Le sa miliona tala i le pae inga le ua uma. Fisili le officer tupe. O le ale lava i tu e whapopo ai. O le ale tali na mai. O le lava i tu e whapopo ai. O le tesi ma le balu miliona tala. Fufuanga na. E pine ai le anganga lea. O le fasa fua atu i tu. Ia. I te iwa wa umitele se whamatalanga. A o le winga o le man whamoe o la tautalanga ni mei. Se ila ula mo type whamanea ma lisi umai whainu mela ma palakalafa ese. Ai no manatu. O le awa noa le leilea. Tato tala no ai. O le efto a amata. O te manatu. I aso ma vai aso. Lea o le awhanga solo nei e o atu tatou whainga parota. Ia o le awha pena na te pena. Ia le vaenga whauku whai. Whai la wiloa. Nisi o ana whainga whawai. Ia ai peo na utou whafonga mai. Leo ni miti o lea e tau whai. E whawai le whamoe moe. I le mea lea ua mātou i loa. I le mātou ngā lulue. I le whātau sanga. Taruai. Whai o le whaafoe o le malo. A o le vaai. Le vainga mamau. Vainga whiololo. Vainga latamai. I ngā luenga e au o na whai. Ia. Le tātou mawhitanga nei. Mātou te whaupopo atu. I le whawhitai a le matou te whono. Whawhitai le tau alo i o le nei whamoimoe. Ia au le tala i le matou vasenga. I te iwa matou pupu e whaia matou whaasalaunga i lungo TV ma Facebook. E siri le alu o tangata i e sururo na ulu ilo na i tumalo. Ia. Ia, malesi mea. Asia matou mea mata ele ni matou tupe. E whaia ni matou whaasisilanga te tele, ma whaia ni matou atatifanga. O le whaamoemoe. Mo moli le whaau. I le mea e te tau ana mo moli iai. Ia. E ei nisi o sui o le tunu. Ua whapena o na whapai mai. E fia awa i mai. I le vaenga whaaku whai. Ma o te manatu. E waleto e mamau se taimi. Ia, o na mawhai lea o na whaasilisila atu foi. Ia nisi e ono whaapopo mai. I lo mātou vasenga ua amata mea mo nei pati fo. Ia whaila o le whea o le whai o le ni tai au. E ele si au e au mai ana whea au fo i si i mai le tuspa ia. Ia stai tasi o tango atura ni le tai au. O le au tu o le whea o si au o lea. O le fia i le ali. To have joy. E whai mai. O a whai ngata o lui tau. Whea ngai matato. Mai tau te whea ngai pēr. E aua nei sola. Le anganga leo le fia i le ali. Matato manatua. Le wha maoni o lana tausinga mo i tato. Samoa ese le manuia o le tato atunu. Pe tato te manatu mama whapea o Samoa le titi, o Samoa e mativa, o Samoa e tele o na whaalawe.
ai awana ingalo Samoa matango fi ai le ia se si e fai al tatou Samoa e fai ai tatou a loto la Samoa e fia soifua i se atunu e saunga le mu ma sauloto e le sausesi e mai mo tatou e fai le tatou ngalu lui ma le tatou whamauni iai ia to e teimi o le nei aso ta apel firi ali ia tatou wō ma le alofa o le atua soifua mai manuia Na alofa Samoa wa ule nei o kasu tialo a wale suia le ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa Vevela a Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Remember Christopher Columbus, the great bold explorer from Europe? He planned to sail across the Atlantic Ocean to find Asia, but he failed. Well, not completely. Instead of Asia, he found the New World, now called America. And you know the rest of the story. Louis Pasteur was looking for a way to keep wine from turning sour, but instead he found a way to kill the dangerous bacteria in milk. His process of pasteurization has made milk safer to drink for millions around the world. William Röntgen was working on a way to improve photography, but instead he found a way to make X-rays, which has enabled doctors to help save millions of lives. How many times have you really wanted something and did not get it, but instead you ended up getting something even better? So in the end, you are actually happy and thankful you didn't get what you first wanted. Someone once said, when God wants to curse us, He gives us what we want. You see, sometimes we want things that are not good for us, that in the end will make us and our family very unhappy, only we just don't know it yet. So because God loves us so much, He tries to protect us from our own wrong desires. So He doesn't give us what we want. Yet other times we want things that are actually good, and we still don't get them. But then God surprises us by giving us something even better, even though at first we may have felt disappointed or even angry. Remember, since our Maker designed and created us, He knows much better than we do what will actually satisfy us and make us successful. He created us to enjoy happiness that lasts, both this lifetime and the next, with Him. This is why asking Him to take control of your life and living His way every day is not only the right thing to do, it's the smartest thing you'll ever do. So why not decide right now to start following Jesus? Just think a minute.
Sifumali na ole hallelujah worship team malapese Emmanuel wina ujoy luse fulu minute olo joy on tale reitula e fai ala to mose fa buponga olo purgala mela ole think a minute ile so hata hapa tatu uliele lo familanga le ole tua afei ole joy ma joy le tua fa wa ole radio sam o male purgala mela wa ole mafunga mose uliele July fa ma lole ole sai ma lole fa ma lo fa jalo fa joy ma tua ile nga joy ole fa na wa onga ole ua tuua onga ole dei fo ia se tofia ole vai spupu ona ole sama no tato ile so fu ole amatanga ole vai so momone ole masino uni ile so malo loito no Sila ole tupu ia sa le tolu ia sa mo ilona fabra tuina le ole ono sul tolu tu sanga olona malo tuto das ia ka kui Australia io on sa sa yuto yes came I would ngano a Charlie July 5 le fifine ola fa pelea onda wada tuta tutala
mai atu motu o le Pasifika fa pe fo ia tunu o le lang ia po le astulanga o ia ia me o lo tupu ai ele nei fo i vitau a le nasa mai mole tatu tru ele launga fa bito ale ta i o le party Samoa Uniting Party o lo vea ile fionga sa fa pitol tu mai tai pa le mia o le malo tosio Samoa maona tai e pe ona fa ala loa lo ia ile so e pe ona mai tawina i lana saunwanga e yisa teng ya ona fa i loa fa ala we tele mai ile o sui tau va e pe ona ia tu tonu o le lato party e por fa le tuifo o le ato avina e le ngo o le Samoa ua poto po le Samoa Uniting Party i se aso o mua i le toia o mai o tato mata upu i le so o le na maua le so ta inga fo i ma le fionga le loli i angal malamana au tanga vaia i se taimi o la woli ana le la e pe o na i sauna i nai le tūlanga le ua whaamdino mai le ofisa o le whaamsinonga ia pe na sauna i ai ia le whaamasino o le whaamsinonga ma walunga e pe o na i le sauna na po le i unga o le sa tu ina mai e whaamasino e tolu ina lau li liwina pe whaawinga ina po le fea o le tulafu no le o le ofisa o whainga palota ia po o le tolu masina o le whaavai e tātou te alua anga i lumana o le fo isa ta tia i le mamea ia le tālu sanga a le komisina o whainga palota e le nganta i le tolu masina mai tutonu o le whaavai a ia whaapopo tui manisi vai aso se ono o lana winga a whaape tu whaatasi e whaama le afa masina e bita ia neo le ana folsia manino i le so e le ise me whaape nao le atupu na paule mea leo le asauni e tii le atru o se aso le masina ni u yuni o le afa angatai le listalaina o sui e hanga vaa e whaia ia palota ia pe sui o lea e fia palota i le palota tele a Samoa o le mana ia fwoi o le manino o le saunoanga ngale mo le mana ona o lea ua wha ta ape le pale mene o le tātou utunu tanu mai lea so tolu o le masina ni u yuni e le whaia ai se tātou whainga palota tele i le tausanga fo wa man tu le sa tala no atua wia i le tūlanga fo i le leo le whainga palota wha tope ai o le me tau lia le ua manino mai o le whainga palota le na tu e whai le tausanga fo le masino a perila o le a le wha taunu ina a o le la wha taunu ina i le tausanga nei i le aso lusu maneiva leo le masino o kuso lua filu lima o le alo na mafuanga ya an mafuanga na ua wha ta apele le pale mene na ua le pasia le talo le tupe lua filu lima lua filu ono e fōringa maila e tolu pāti te tele o leo le anta mo e le whainga palota le ia au kuso o le vaenga whaapufai a le whaatutoi le tuasa mo o tasi po le fast o le vaenga whaapufai o sini ama le fast fulu mon tupu tausanga i tonu upufai o le malo le HRPP ia ma le vaenga whaapufai fola a le SUP ia po le Samoa Uniting Party ia peo le ta ui telefou mai a ngalo le mana au tanga vai e iei fai maisi pāti wa mai au na le stala ia e maratua e ta tau lava o na iei ni sui ta momo e po ni sui tau va ua mai au na le stala i le aso o le anta puni ai le stala ino o le manu le tunu lea e fia pālota i le whainga pālota lea ia a kuso ia e toi avatu ai fo i ma le wha amanatu ia tātou umalawa o lea e fia pālota ma whaali o tātou langona ma o tātou whina ngalo i mea lo tutupu mai Samoa ewe atunu seaso oiluma o le toi mau meiles tātou tala le tamai i le ofisa o whainga pālota le tātou turu i Samoa po whea wa tātia iai lea whai o tanganta ua mai au na le stala ai pia mai tau atu foile o tātou i ifafu o lea piko silianga pa uai matua i pa u le whainu mera o i tātou e le ngata i le i whaia se le stala online ia o le whaamahe a fui o lau le stala pia i tau nu i Samoa o le mai tau antu ia e le mano le tunu o lea ua sau no mai ia a wale pole o le ua kongi le pasi sole ia ku le au ngā ngau whai ngā mea
a whaia o le tena unau. Ia tū lau sui tau vai tu tonu o le pālota. Ia po le whainga pālota tele le tātou tunu ia au kuso. O le aunga nao whainga mea. Famili whaapunga wha Peritania. Put your money where your mouth is. A tu meile ngana Samoa. A vifo la lau tupe. Nā sa sefi. Ia ma wha polo le lei. E ko kongi e lau pāsisi. Ia una e halu le i Samoa. E le ngata e wha mai ai lau le stala. Ia e ongo sa i e o. I le aso e whai e le whainga pālota. Ioi. Ai se ale mea ole ma whai intātu pālota tātu i whafole nei vai tau. Ia ale ole wanga kia keu ngore tu la fono. Ale o fiso whainga pālota pita. Ia ru whaka apel pāl mengere i pāsi. E le i pāsia teunga. O whainga pālota lo tātu o tano. E pei ona sa talanoina. I le tele o nawa yaso o tuana yatu lonoing. Ele ma whai lava o na whai se swinga. Se i vanga na. Ia o toi tuina antu le pāle men. Pe a tau au fia le paia inga lona se fulu malevar. Ele mai ai leo le whainga pālo te lea so luas fulu maleiva. O le masino o kuso. O le ua lima so yuni. E umalo yuni, yulai, au kuso. Ioi. E mantua le stonu len whatape. Alo ia il whatape ina o le pāle mene o Samoa. Ia o le fwoi e sauna o marino ia le fwoi. Le fwionga ianga le mana au tanga vai. E le whape o le atuli se i o le stonu. O se tema. Nope. O le wha mai le tu la fono. Ia i to tonu. O le tolu masina. Au le si fwoi na mea fwoi lena o pu e mai au i le so. O lo whape mai e le tu la fono. E le whai e seisi aso le whainga pālota Samoa. Po o le aso ngafua e kau le skofi, po o se aso nai, na pau le aso lai mai o iyo mai. Ua na o le aso fari. Ia nang o le sai o tato lutu. E sa. Na uma mai au le lotu, teu i au tafale upu fola fola, na o na aso ngafua koe a vau i lungo le social media. Take it easy, slow down, so far on my knee feet. Then now it's out, fast and furious. Soon a girl, so please go slow. Hey girl, take it easy, slow down, so far on my knee feet. Then now it's out, fast and furious. Soon a girl, say please go slow. Soon a please go slow, yes, slow, slow, slow. Soon a please, we more lima go slow. Ikaw pinpoy pampanong ipul kay may kewa sulang niya may muli at kuliang. Lo usista se awale pai meika ku mai lunga e pai lo siba papa ku I mai musica excessiva mai lo sista se awale pai meika ku mai lunga e pai lo siba lui lo sista lui fai o vita lui lo sista lui fai o vita.
Tasilima ibatolu Amo Radio Samoa. Tasilima ibatolu Amo. Hallo, zijn zullen we houden, want ik zei maar, die wij al even filosofi nee, zo lima, die wij zien door jullie. Lua, filoiva, lewan toi fitu minuutje, en dan daar alleen jula efa. Maar laat jullie telingen ja, o mantangi, zo kamane ja, loto tulia, maar lode tefa oilinga nue, maar voor de orde. Zij jong toe, maar wat? Nee, maar wat toe zwart voor jullie, die wij al even ja, maar lode voor jullie favor. Ma lo foi le tawa tai tutu ngā ruenga e pei ona ngā pāti ai lo o tau paia ma lo o tau manu o tau lunga anto i nāma sa tautua mo e sa mo le rivaenga le fiafio le stofi la sanga ngana o le tau tamali i lau mai tau e poto ala tau tai e le taimi e sasi e lana ai tai tai anto le tua lo sto a lo tau soifua e ma le mātu wola i le aso a tau tātou toi whitapai e lunga o pe hamunga lone e le fionga ia le an tau sa vea ma le porogala me o ngā ngai fo whaiva o le utapina mai a wale tau mafutanga mai le tu lai wha se iu le tu lai fitu le fiafiana nei maruia la singa o le a fionga iai maruia fo i fo fuanga o le poana nei ma le aso an tai au mai tau antu le fiafine o le sa ili eisa tau sala o sa moa i nei New Zealand mo le sa ilinga tau sala sa moa i a se tim maruia le alo whaiva o alo tamai tai Olo tātou o tunu. Ale penisula mai molino Le tai tu pito ia pia Si o utau langa manaya E fe pula fi mai le sau O ata uma o fetu o le lani E sulungi Umasia uhani a omasa bali bali Le pasina se Yesu solo Ia Samoa lo uatulu Se ifai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai ma pepese Matata lato tulele A omae mane ilano ole ni Na oa umasi a upele Nofo imama pei Lesi tau langa o sabonei Ai mana tua pea o upolu Ole ingole o su o motu Ele mawhai nama o nangalo Le tafe mali o mai singano Nofo ai tine matama yunga lona awala lau papa Le pasina se Yesu solo Ia Samoa lo uatulu Se ifai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai ma pepese Mata